woka sentati ehire bi obi nnimu adekoro empumpunya Nsua bisa. Nsua rush bi. Yes. Sa. Esi hono ma ayese de nsuo hie ehwe agu. Sa hona ahukura ye no. Sa na de ne tie. Okay. Into school time we ma break na ye pon ye ko inside na omo the blocks na atoto utia so anu afro ara school ni inside. Into breaks ni twi eye entete session ni. Etwi me paye tijita ni ko fire blade na ode ti enimu no ti efiri ono e ka me to na mintimi nsole enye hwe na mo je me to divine efijasi divine o mo je me to o hwe me ama me na no ya na ewom no e koi ba na emu ayedu kakra ba na nye kese pa se ti emu hona ma me de koye ti ma me koye no de yakọ me nanam honum e okumawu o ma me kwa brochi Okay. South Africa. so koye no o de yakọ okumawu nti momo me nan keto no be hono paye e wo me nan kokom ye kese be hono paye nti abegina ase no enko nti de ma kese no so baye nie ye ko nsuo ti yesi niema wo nsuo ne soro tu ko san nsuo no wo nsuo no ase wo no na no abasoro besi ti bitu na me na no ye me hene na mititinye ti ma ansansa besisi hu ye kuro na ma me ka se ne sa dia oba be fama ba no abehwe me ti eno nsuo de kokko hospital e ma kuro no wi e kuro no wi ye no anti nya antwetwe biem ti se me na mo na se me polia na atwuma akamato ene be man to kra na me hunto me hu be to me nso ma fo aye tan ene nso ekuro ni wo a entwetwe na aye kese nti edumu saa na aye kese saa ene ye chini pa na muchini a edan na omo amoko mo say ye doctor say ye de oye abibiduro say de wa show bi adan na omoka mo ye labs ma nhihwemu ben e na makọ to what extent if I saw doctors from you come ha no ma dwunyam say ye aboa bi na awura menan okay awura menan ti no omo hwehwem ba omo hwehwa no na kwan ba na omo fa so hwehwa onan nim omo de mi wura lab no omo me ko ye test beble nso omo nka adepotin kula eyeme na omo nkasa aboa bi nso wo mu hwe na me procracy se nso nko a na beba mo ja kula hu bi nso nko a nso omo ka se elephantiasis da sana omo ka omo fancy jepimo se sana omo ka na wabisem ahwe se mu fie abakosem ebi anana bi wo maame nana bi ebi wo abusuani mu ana me papa mo side on me soa ba ko banana mo so obi so akoma mu nsem bre na aso non dumienu abo apa ho sima enye dumienu abo apa ho sima aduanan mienu oh twi no membon sa o abusiafo akoma mu mre akoma mu mo adwa pie mi fiu mayade o na ntafo dodo se na titwi se ne ameti mama menya ade mi fiu me se dumienu abo apa ho sima aduanan miensa mama minchaye aka watcha mecha wo hu dumienu apa ho mi fi no na atimi ni free ahaya Akoma 87.9 yedemu live wo Akoma 87.9 wo Facebook sanso so na YouTube yedemu yes of course yedemu ewo Onua TV medindi nana ya Owusuaa Bempah me na matena se me baba sommo mi mfi ta se kem oh mi mfiu
Reverend Sia Apa Live Atnas sanso so na Queen Sabi the brother banka ono nso so Atnas Mrs. Mpacho Mrs. Kanidin no ho kama pa Mr. Dabanka eyire papa bi a woni ne ho agro onti ase ne tofe ba ko a kire se odi ye ni dessert odi ye sweet after meals odi ye ne bedside toffee chese bibia ohun ne chocolate obuburi ewia no penumre oh da buy e da me de dollar yi ba me hu yanse ma de dollar na sesan space amane ma de dollar na sesan space amame anra de e hia no me se ma wo de me dollar no me hu de wo sesan ye kosi ntu de for me balance ne for my space because as a man atwimi edi wo dollar no ho Reverend Sia Pa Life, how are you doing? Oh, the road is already clear, no shaking. How are you feeling good tonight? You're good. Yeah, everything is how all was right. Your night? Oh, I feel very well. Your night? Yeah, everything is okay. Your night was okay. Yeah. Up and grateful. And fantastic. And how do you see the road today? Oh, the road is clear. The road is clear. Yeah. Me, I serve a living God. Amen. Yeah. And you said your God is Otokonedu. When he talks, he do. Our enemies are not God. Okay. God no go shame us. Yeah. Okay. We serve a living God. We serve a living God. Yeah. Your English is coming now. Yeah. It's English. Your English is English. Yeah, my English is English. Yes, yes. Your friend Belucci says hi. Oh, how are you? Queen Sabi. Yes. Mrs. Dabanka. Hey, your boy Mrs. Dabanka. No one voice be the kasa regular. My sorry kitty pa. Mama Mrs. no hu emma vim bi ba mu eja wom emu ode because the one me ball Mrs. Dabanka the one was hey and sexy voice bia mama na munyi ni say amudi do hu eh no kra na ede sa me de emu ode me ni mo bi de what de uni mo bi de ba me de emu ode adwa fa ti say bi mu de oxygen si so life support si bi de so dialysis ebi da so ebi num enuro pressure nuro de da bi mu de so enti wo de ne de de erade hu wo de ne de wo ma you grow fine ene ewo ode me ntehwe oh okay ene de pa na bi aboko de erade hu ye mobo aya me pesa o kan de enu esi ye ne kaka na odi tu obi fo se wo sorry day bi na uhu se wo hu nye uyie ana upia bonten na obi bi yira ana se sometimes nyame kwan be na nyame fa so kasa kire yeah eniema bebre okay etimi kire wo se bi kura ne ensi abonten ti me hu se eya na nipa yan no yemfa ya so yentie ye instant kra ne twi yesen ya hunim yentie sietie a ene ye kasa papa ene ye kasa enra na nema ye basa mduwe koto a mehunu mduwe koto nema bebre ne sisi wo ma wo makwa wotimi ja o phones mienu wo fie wo fie wo san be ja o sika twitwi de wo hawo hey me boy ya so senye sika no me hunu a ka me to me hu so akoba bi ntimi hu se na Awurade nsanim se meko ho fi se me biem bag ma fe de ska me dem meko minya bi ayira ai me ko am spend this ka minya bi ya wo hwa na pepe de bae na me ska ye efe ayo ma me de yawo ni chese madwe amaso sa odi anka no anka ye koto bega bi wo ba bi nka ye hu za odi anka ba na nka ye dimu ha squandered many adwa no so na na wo ho no anka e beje jenie masi enu catfish bi wo akira ha kamo koje me hu unity ayo wo no Maria funome many adwa ye obi akọ na eka ye nko asa no a obi sika be toni pan sehwe we yanim a na mu huma no ye
adwo say ono pe coke onya coke boss a adwo nti na eja me nko manim wa brabom yesika ni o kwa no so nan ba okita me nem ti edi enum saa eno so ka brabo no o bre na mama bibi aboko nyankopon adom ye de nyame ase nyame adom a me nyame jesi adwo afatin so nya ne jesi eye UEFA final omo cup no UEFA league no metie bi unko for some reason mempebo wo ka go crest wo atwa me ni adwo ade si say yenya accreditation wo stadium mo me ho ma omo pe ball a bitimi show omo san me ni adwo me fe na bitimi nye bi si say ye drew gate wa VIP gate wo mo so obi anim mo mesene mo nko tena mo dabre ho eti nyame adoma Saturday unze adwo osen nim sports nyame adoma next month ye yi na fra akoma mu nsem o ma hebi we be o my ye pam anti obaboa wo mo adwo Saturday den ti enya adwuma baako ma obekọ ya pam no kura ahanya ne talent ya Saturday ye ko K-Poly former K-Poly ma menka ne saa so obi nim ho no mo a udu asafo snit anase oe bus filling station me fe no nye ye friend say ene direct udo nya ndu oe fo no ha so pe bia K-Poly ewo Saturday UEFA Champions League finals Madrid and Dortmund last 2 weeks ye hu de Atlanta ne Leverkusen eyeye inti we no ye pese ye hu champions ne de ya bo afi ne ye hunu nia oye champion ankasa eno ye Saturday Dortmund and Madrid hwan ene fa cup no ya hwan ne be fa Real Madrid. Okay. Me Real Madrid. Okay, the White Angels. Me Madrid. Until Saturday. Sports Q ni nara. Ninya obi wa wo hu pepe da de bia wo tese pepe kasa o radio so na hwan ni pepe wo baba be hu abode kutu wo be hu abusua panyini wo be hu mu producer Little wo be hu Raphael Little be ko obi wo be ko obi ti girls ni papa pistic na omo nhyehe dani dua on de opa no se John bebe bia na se John ka ho ene nketo adefo no mo na I think say ma for secret so be grace occasion no ma for so beba me pa chwan ene mema no rep your Jesse. So what Chelsea Jesse edenya was some kind of support kakrama Madrid and asa Dortmund. Saturday omunhye ohonum. Beluchi bekobi. Oh, so Beluchi onim football mu. Sir. Oba ma ne nhya ne che no na be stream ya na. So wo ni tua. Ono ne do mbeko Facebook live. Ne che no wo hu ne che bi no. Ehye no hu ba bia o twebeto na ha. It is Saturday there. Saturday ye ba. Obi ani ba bia akọ. Men so me ba nti me spec for no mu nhya. Okay. Obi ani ba bia akọ ye kọ K-Poly. Okay. Na aboafo bi na aso yasene. Okay. Enti no o ba san ye rep your Jesse. Yeah. Tu ba Jesse bi a wo bia no. Ewo mu se Dortmund ne Madrid na akọ finals but then omo abobo bi nyina wo bi Jesse a obetimi a hye. Dr. Amuzu Amuzu P herbal mixture ene Amuzu garlic bitters omo aso asene sana Jovi Travel for Jobs and Estate Agency omo nso so aso yasene omo won kran mantemu nana aristocrat said na ze food joint fo no na mo body ma ye cheze beto edua nana hwai as aristocrat said then anti bi uhwe me man ko kg me kon carrier sectek me ofa kura hu kg bra ke make aristocrat ma kg ni ne mebo kg ni ne betimi abo omo wa makom mo ma kg bebo ma ye me kon carrier sectek Can for me soon. Me kon carry grammar for time. Aristocrat. Pacho ya say aristocrat. Manye now me kon carry o kwa yi eduma na afo. Keji ni wa ha, prempe ni wa ha. Ye misa wo mo ye. Ma me mo ha. Oh, o voice no menti o.
Mpacho kasa kese mame. Ye nua. Wo ho te sen. Yesu adom me wo ye. Me pacho odin. Teresa te. Oh. But the Teresa. Mpacho. Keka wo ho mame ye oba test. Ye brand so na ebo no ho de wuro we chire ho. Mama test. Yes. Akwaba. Ye nua. Pacho na free hin ne bae. Mpacho me free so menya. So menya. Mpacho. Me krom so menya. E ho na me free o. Mpacho. Say ye krobofo. Mpacho yin for bro no best. Ne ye chire. E chire. Eden na do wa ba hewie yi. Mpacho Abrante bi peso bu kwasi ana me se eya keka ho Abrante bi peso bu mi Mpacho so tell Spatus wa wo masa wo mema ji Abrante e pie ma me wate wa wo ma ya sa de nyame aye ono no afi ma me keka ho Abrante bi na peso bu mi kwasi a Abrante peso bu kwasi a enna me di mpesa me di be dan mo na mo mboa me ade na esi 2019 na me no wo ye na se 5 years Mpacho nyi se ni ba e no osi bi nkoyi enna o ma mi 100 cedis se mi fa nkoto edro na me ye adwuma nti me ankasa me jimi hu di se me wo a metimi ahwe akwala no nti ma nkoyi nti me free baby a no onim se me wo no enna me ko hide down wo baby foforo nti mi ana me hwe me ho anyi se ni nya 6 months enna me hia na danfo bi anu waka che me se Teresa sai wunyem na me se ai doji se ko yi nyi se no wan ko yi na me se no se wa ya ade mi be frɛ no anu o frɛ no menima no se Teresa nyemo no se sa anu oni me kasa ba wa ma me ska se ji ko hospital me ana me ko hwe me ho na me ye adwuma nti mi wo ya nyi se mi wo 3 months ansa no wo baaye mi ko yes emu ka nyina me na me tuaye nti akra ne di 3 months na wo baaye na me na na teme nchen nti wo baaye na me bom na ma sa akwala we die mi fa no mane papa obeka ebia na me na se zo onu so abo ablewa na me fa no ma no enye hwe na me si yo no mo se e ka na me boy no me sinsima no ntia na me si yo we dia me ye kla enya de obetimi atua ne nyina na o ma me 10 million anu o si yo nti 10 million no so wo kwa aba no wo di 10 million na aba no o si yo nti o da no o koye no ma ye 1 million ana me si yo o koye oje mi ji ye mami mi ntwa ntro mi ji nti o koye no o frame no o say every month bia obema me ne akwala no 100 cedis ana me si yo every month there 4 weeks no obema 30 days obema 100 cedis ana me si yo by on say mi kwa ye operation no mi ntimi nya adwuma say first no wo ma ne o ye format no obae ana o se obehwe akwala ne weighing card ana me di man afi okoya of flame o say na danfo biti so menya ho na danfo no tiretire ni mu se manfa ne di anya weighing card na chese akwala ne nyina me fa akwala ne ma no ana me si ye krobofo ye wa memre nti minyem no wanya minti mi fa odi enya akwala no weighing card ana o si sa fiti danu kon o ma e chop money bio me ana mi ko bank akaka na ye di hwe me ho akra no nya 1 year ana o flame no si sa mi mu ade na o ka asem no me mpa ne chop no me si sa o so hwe no na o ko en de o sika hye oboto minti me pa o che se fa o sika ma o so mu ade ai na minti mi mpa na che ana me si mi kika sa achelen afedi o si we enya hwe na sa obema ye sa wa amene ti danu o se ni 3 million e ma me afedi every month bia no kra nyame ni no ma ye 100 cedis no every month bia no ma ye 100 cedis no nti akola no nya 1.5 e no be ka kire me se mi fa akola no ma no ofri akra e ko ni kuro obesa betwem no wode akola na ablem no wode ni ko kire ne maame na me si debi na wo kola me wo ye o maame ama onu e bi ama na wode ni ko kire ho mi ni mo busuam ni bia nti sa wo ye sama ina me ni kra dia go sa wo ye sama sa wo ye nipo minim eno o se wode ni ko eye na me brase me fa na ma no wode ni ko ampa e be bosses no wode ni bai afri edru Christmas bia no abeje no wode na aba nti mi be yale mi kwa yes no mi ana mi force mo ye bibia nti kro no be bie ye e ma mi sa akopam biom
sister no na me niska me wo plot be 50 by 50 me ton pick photo ni wa ha inti mi yale mu na me friend ka say me yale o say ono na ya me busuane ana inti me koton asade na me di kot sa me ho yale inti yale ni mu no na me ntimi yale akola me ntimi nya hwe ma no inti mi anti oba no say the way ade ni ye o no paper wanim kafra paper wanim mama test ho odin kukudro fo ba paper wanim kafra me auntie ba no say the way ade ni ye o no me fa akola no nko no moti kofo idi agogo e ho no network share da enye papa wo ho enti odi akra no koye no na me friend ka chan say akra no wonte mi chan bi no oti me auntie ho enti sa 100 cedis no odi mam no na odi mam me sister akra so okodru ho no 2 months ansa no man 100 cedis ba ono no oni ba enti won fa ho onjue no echi no se akra no ye dan a obekọ ni papa obeba ye ho enti ono so boa me bia enye hwe afi de Christmas we na me auntie ni frɛ me say bra na frɛ no say obeji akola no na akola na be di Christmas wo no ho akola no o mu di Christmas ni wi a odi akola no beba na me see you enti na me ka che me auntie say me akola no nko no see you enye hwe akola no wo ye dan aye ni papa no wo se we hu ni ba cha ma ne nko na me see you na me auntie ka che me say esisi ni so say brad be kwa ji akola no enti me so me fa akola no nko na ye nko di 3 days wo na ye na me ka che me auntie sisi me ni be ma nete na me nko di 3 days wo be ma foforo ho ayem ba papa ho ukura unua be ma yire ni mia umpene enti me nko enti ye wonua me wafa baby o ya ata na me friend ka che say BBC ni say enti ye fa ne say me yale enti o be fa akura no ko ma ni papa na ye di Christmas wi a ono anko kwaji akura ni mblem ana o see you ampa brand ba akura na me ba no so onko na me krokro na no koi ye di Christmas wi a ye friend o say akura no ba ye no obisa na twi a onte obisa no brefo a onte enti we sizi akura no odi ni kusku ana me say o de ni kusku sai ye ko sizi akwala odi ni kusku ana me say o de ni kusku sai ye ko before ye wa memre tu wo kra wo gina hon unim papa unim me mam efie pot ya me free kra unim ho na wo beja akra na na me ka che na wa beja akra se blue do bisa o se ya ma ya ma medidi na na se ya sa medidi wate na me ba no wo be fa ne se blue do keke na wo hu obi na wo be fa akra ndia me mpone fa me ba blame o so fa akra ne mma me yam hihye me ntimi na sister me ye kasi o fiti Christmas me da me na inti na me si me kwa report asem no me call me di na no me si ya waresem inti me fa kwa data housing down me call na edom we hodo da wi amakuma ya me no me inti me ngina ho na me call inti me frame yanti say edom wo inti me ntwen wo si saade a me call frank adua wo ko ho kwan so a ho na ben omukuru inti me call ho na me call report na e bia police for no ko hran ni maame a ombema odi akwala na aba na o see you mi ko na mi ko to papa no na me report asane man onu so ya ngrene inti mi to omuka ngona kasa ni nyina awie ya o se na ne edri de be man wa ma o charge inti ji se wo krokro no asane odi akwala no ba na me se na papa ne woni mi kai de mi nti ase mi krokro no se de obi a wa beja mi ba fala no mi krokro no se de o se ji wo krokro no na mlasa ma wa ma no se akwala ni nti brefo no enche se openi bani dachi na me se openi bani dachi ne se oye na ye frɛ ne se papa no wanye inti munje mi bableme o se ni obeka na waka inti no o kasa no se na me po mi say mi credit na me money 20 cedi se ji na fato credit mi pese ni me pen won ye ma mi na mi yi odo bi nchile no o se ni obeka na waka mi so mi ntimi ka se fa mi 20 cedis mami ho na mi jaye na me ba fi fiti hono mi da menna afi de be ma no mi frɛ no first no mi frɛ na ko oti mi ka kire mi frɛ no pe na me se fa phone no ma me ba na me ni kasa o se eni ni meka sa mu kasa tan no eni mu meka sa mu kasa tan so ni so ni be kasa tan de mi fa phone ni ma na me se wo ya boa oni mi se mi kasa ye tan ene se bio se mi twa so ye tan
ɛna wabɛdi twɛ tantantan no na wode abɛwo ba ɛba ne deɛ ɛyɛ wo fɛ na wabɛfa fa me ba blɛ me wamfa me ba mlɛ me a mɛma police akyew ɔsɛ ɔhemfa yɛ tantantan ɔse ɛni me mɛka kasa tantantan na me se sɛ wonim sɛ me kasa yɛ tantantan a sɛbi ɛne sɛ me twɛ yɛ tantantan ɛna wobɛdiiɛ ɛna oni me wo yɛ ɛne sa akora ana akora ne sa akora ne yɛ wo fɛ ɛna wabɛfa fa me ba tantantan no fa ne blɛ me ɛna waka te me na ɔfrɛ me ante na ɔka kyerɛ sɛ me didi na atɛnti akora no ɔmfa ne ma ne ɔmfa ne ma kyɛ na me ante ka kyerɛ sɛ yɛbɛkye no ɔse dampare kora nte me nkye no na yɛ nti mini ne wo awo ni mu no menyim no mini ne tra nyina wanka kyerɛ me so wɔ yere nti mini ne tena be 1.5 nti mini ne kasa bia na oba bi gi phone free ni nche no se kwasiafo mo so na mo ni na mabonte na mo gigigi amanfo kunu odidi matem bia nti mi mani ka asem ni wie enwumle bokora me frɛ na me so obai ka bibi kyerɛ me na obai ma no mi nim sɛ ɔwɔ yere no se sa wonim so ɔwɔ yere dia me na me ye ne yere na me sisa you sorry fiti na koi hwe se ukunu no obefre number we bioma na se me ba ne nchen bioma na me nim na o se you eno no ye oba ne kodi ho wie ye there bi eno no no oba no kwa no onim mi ba no okay nti oye na me se me san frɛ be ma no bi o no frɛ no se meton oba no meton 50% wo yen na mo eposo ko hwe no obi anhuri me kupɛ meton 50% eye mi kunu wanya mi kunu ahye ndi a meku enti me fra be ma no na be ma ne se ne enti a anita ade yaw ne se tama ye hwa no ye nyema na me si wonkoyi ye nyema na me si wonkoyi enti ye nyi sensa se awo ne bi mabiem enti anita nso won pese me kwa akɔwo be ɛwɔ be bi aba ɛhɔ na me se ne ye ntwa so na mo nkodi mo boni ni sa na me de manyame die enti na enne na me ba akɔtena sa anita na so obekum ni chen dia sister mumbo ami na me gi me ba no na me makoma ntimi ma akwa papa me ba we nkɔtena ma me we nchen na me pese me bisa se nyinsem mu no be ma no de na ese de ode ya anita na cheso na nyinsem yitu go de ofa no kwa wabɔ ne bede no wɔtwe ne fam wɔ asase we so enti wankoyi no wa hwɛ wo nyinsem abɔ wo ho ka wo maame yi eden ne kan wo ba e wo ma ne fa wo ba ne fa la koye eden tia na eno no won say this last year na akora nya 5 years enti mi auntie na akora nti ne nchen no waka kyerɛ me say eye den akora no be hu ni papa eno de sa kasa na ya na mpanyimfo ni bi kana ya na menti ase nipa na osi koyigu baby ahemfa ne yi nyinsen ye yi to o gata mu ana se bi agyanan mu a kwawakwa obai na wa hye no a wo se wa no ama kwan ama obai wafiri wonsa wo se wa no ama bi ko ba ye nhyehyɛ be no ne obai mpanyimfo be no de o mo ba wani wa mafie mpo no ye wo ye na busua ni bi amma me nchen me wo ye mia na me ye me bibia sister me ton me plot o me ton me plot na wonim sa waton plot wo ka plot na asema me hu ya we wo wani ase na watimi aton plot awie se geme ba fa kɔ den an wo ye no ehwe ben wo hwe ne bro maame a wo wakyem wo ba hwe do a wo dan na die se me bre me moja ni ahwe akwala ne minyi maame enka akwala we kura de enka sebi o koja ne nan kura nka odi nachi na wo de ama no gidie ben no Jidie be na onya ne sa me bisa o go say sister na ya o ferry sa obani ni papa Debi na nya me feria me nko na papa wo me enti dentia eye be ma foforo na wakonya no nintia na e dentia ono kula hwehwe akwala no by me auntie me nim nia me auntie oba ya na waware obeji akora na waware oba yo be start so opeso obehwe ne ba na waware mpacho nti wo wie design na waware me wo ye kra no onim okay me wo ye no onim ba obefa akwala we Christmas we no o flame me phone so nti o frame me phone so na we ni isu
Inti we ni sunu the way o sunu e se me ma no fo ana o se na hwan ba na etia musa ana me se eye me ba ana o se wawo na me se ai mawo ana o se wa wunya den ana o me se me nya be ma Teresa o fle me ana o tan didi maten kwase a na o se we kwase a sa wo di be ma no ko enti na me ka se ye krobofo no ye nya oba se kwase a ansa na krobofo be didi oba te se kwase a na se bi yo oba okwa Owusuaa wo mba na ye di na te se kwase na sa kwase na wo fle wo didi matem no sa no mi kunu tia o fa papa bia mle mu ne woni ni mi akwala ne yoba na be ma o yoba ni picture wa abrante ya bia ho asem ne ye kan Daniel Doji o wa hemfa sesi a o wa Accra so Accra first no wo kwabrenya ba mi kwabrenya mpacho enti adan na ka wo ene wo sister ne wa auntie nwan ko hwe baabi akwala ne te mi sister de wakọ onim baabi akwala ne te enti mo hwehwe wo bai wakọ we bo na mo akọ baabi akwala ne te o se mi ba ho a wo mpene na mi ba ho a na je se mi auntie na be kire mi ho o mfa mi sister mi auntie hu nche no adanti na police for no fa wo no ne o man ko fie ho wan ko fa police ni o man ko fie ho den no betimi aye adan na otena man ro ka wa fa wa beti sa mami adan na otena ho man ro ka wa fa wa beti akwala no krasan yo oba wonye bema oba na tete oba oye bema mpodi a fair enough eno krampo no agese mami wa makwan se fa me ba no ko sisi o se den sisi o se o wa block me friend na nko of oyangrani wa block o se ne se hu nti me friend na nko o se me friend na o se me friend na me ni akola ne ka krobo me pacho obefa na onim so ya kroboni na onim se me kroboni na so onim so ya ngnani mpacho na o ka kire o da so mpe kroboni there we won ka sa ankyere me na afi ya den na o kasa ye ne tan minimo nana ye benya brantie Commentiasie me ntiasie akwala no wona picture bacha mama yen sha akwala no oh woni akwala ni ana your sister tama mi yare no tama na o yare mu ni wow aha na akwala na di say no 4.5 oh aha dey no 1.5 aha no edi 1 oh wow onie kama ni din di say Crystal bedede wana oto wa di edi akura ihu ofe akwala ba ya woni ne maami atena nyini ono kura ne nim de ne bai pe ne maami nko a ne tenase enti oni akwala ne ti kwabenya na so omo ti mukuro mu ho Debi omo wa Accra ha omo wo kwabenya ho no oye di adwuma excavator driver oye excavator driver o company be mu tenase yie na kasa gu mic nim Debi bra mic nanim sha wo ho den ne jaisun oye excavator driver wo company be mu mpacho me name company ni din ase na be ma ne picture we wonni ne picture me ni picture about Facebook nana maboto o baby girl so mo pe omo ma me ho because enye ne papa na nyini ye enye ne papa na nyini ye on te kasa no nti
obi oba foforo etete oba no eya na emu odin wote ase a na se wunim de me kan a wobete ase pa oba foforo tete oba chese edin de obeye bia wo kire ho de obeye bia wo kire ho endi Mr. Tete sise ye be de hu tete kro ana spatu su be wadwuma ni biem oso o Facebook wo hu no wanya no udin edin be no de wo Facebook Daniel Doji na Daniel Doji for de omo dooso no Daniel Doji for de omo dooso ayi akoye ofri se etachima yo se wanchi ba yo nko obemaye se dabi nyese hwidin wanchi ni ya sampa ni ya enko obemaye nya asemi size no Facebook no yi Facebook picture maya eya na ye ntimenje aden na ese odi eni edin odi obai kura de nka waboa wo wada odo edi a kirewo wosu wonko yi wanyi aden na mema bitiri mo odin sa ana mema ni bitiri mo odin sa wona nete bone be na odi ye no anti wonyem yo se kokoyi na me kura sa ata na me ye juma me ne adaje mpo a me koye no bone be bana wa adaje de ye adwuma no na wa adaje de sepel ho se ni adwuma de o brese den a eno a na ye massage na o massage wa na o bra den pa na no ye ama wani je no ho na o bra na o massage na ye adwuma ben ambiton ahune kroba fa ahune we bi nti wa na wo sina nti we no eno ye so mgbe we na machi ya moya nti no o massage we chi ma o ndebi oh yeah sure no kra no no ono mam ho o kacha sata na o wayire no wanga chem nti o ya o kacha me se o mo adwuma no o mo ta mama o mo kwan nti no nta mam ho mitira be 3 month 2 month na mi hu no nti oba wi na oba anajo o ebi wo ho a oba Saturday Sunday enwumre no okọ oba Salome beda na okọ ni fie da ai odu ko ni fie ya sata na makọ ni fie na ire no we odi mi akọ omu kurum sata na sa na oni ne ire no wa Accra nti odi mi akọ omu kurum nti asem yi ba wa ko omu kurum ho ai man ko ba mi flewom ya asem pa nkwala jeje na emra ma ho kwan se akwala 5 years ni papa timi je ne sa emra ma ho kwan 7 years eko eno kra nhehye ye da ho nhehye ye bebre da ho se be ma woje baby girl nhehye ye bebre da ho untimi nji obi ba hwim sa opa fre dofsu panyin commander ni emisa no untimi nje akwala hwim sa osan ya akwala ba ya hwe wasetinam eno kra no ene ye ma ho kwan se maame ne betimi ene ne ba kasa eye nhehye ya entiase untimi nje obi baby girl be ma untimi nje akwala ba ya sa ye nya ne sa just a 7 years yes papa makobi da nya 5 but when your situation na obetimi age ne ba 5 years situation na media here nyisen ni amedi media here ni pa dia me wa hwe nyisen na no media here nyisen dia me wo bi na ni ametimi adia here ni pa dia me nyi bi yeah situations are saying o cry in the first place wo mpa akwala no what you say wo mpa akwala no e de na obeji obi ba hwim sa cheze otimi ni nti wo ro ne ka wa fa na beti yenko grow fan ya so ye mra na mo mpa be ma na mame na mimisa na nsem so onim zani awo ziziti a sabiti afiman secondary school for mema mo ye ni na mo register mo ma oti afiman mo ye ni na mo register mo ma oti afiman secondary school cheso mo nko kindergarten oti afiman
preparatory school we a wa beto aso TF my secondary no akoni university mo ko hwe mo man na ya mo nko ho na mu dwa ya so na meje me ba Dr. mo akwaba yeah me ya ba na po mo na sa o ka hwe mani mu dudu ana oh so be ya sorry papa yesu ni ha me camera ni aha okay camera ne ben okay empacho nyeme no mate doctor ni monyamfo ze obetimi ma oba bibie timisi wo doctor neze o ka association no oh da bi chese bibie timisi se oba be ko tie fiman oh se jana manako na hwan na manako situation no ayeka no situation yo sabre Dr. Grofa Trance ye ba be sua de afa yi nipadua no ho na de sua ne de ye de be fa ye nua ma no menstrual disorders de ntia oba o menses ba na wonya pain de ntia eba na obo nsa no ebu okra emma obi so de eba entwa ye ba be kan wasem frɛ nua ba ka kire ne se Dr. Grofa ba ye be sua de tifa pen ana phone na gi number no na ye ntoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Doctor answer na obeto aso no de meka go fine aba de omo chair no mama me dru fo no ma chair wi no ma chair wi o mama me ntim pacho na ya fa me de na ma mate any admission 0244 59 65 32 ye ka menstrual disorders e brofokasa chese mensisa enye de wo se ye nye sa ne yakopon ye no asasi so nipaduam na wo be fa yare ato awodiem eno nti na ema o mensisa enkoyi na da bia ye ba ye kasa yakopon wa mo oba bia bodini oba bia de ne baka ne ho na wanhwe yi a asase we so awo untimi ngobi eno ntimre bia hwe se busumi bia no wadi 13 years eko no me bia obehu obusumi anim ana obehu mensa anim kopim se obefiri umayem ansa na wahu se watwabra enye saade a busumi bia na o se ohu mensa anim efiri busumi mienu kopim busumi miensa wa mu sa eyare hwe grofa magyaduro no efiri se nyankopon bo ba bia no wode wonkosua aka ho na wode ba asase wie so enkosua odi gya okwan ma ba 1 million oba bia so wa 20 mi hu oba kra wa 20 wo Ghana ha na 1 million no wonya 13 years no na aka 300,000 emu 700,000 ase wode nkosua no gu yam a wo beduru asase so a wusu nga inu chim time to so da bia ebihye enti wanhwe ya ebekwa manasa eno nti na woduru mpanyi fie so a yes woduru mpanyi fie so wo friends say umu sabie na chese wo ye twabra ana wo twabra no eno ma ye dia busumi bia no so hu message anim enye sa edi oha obebrawo yeyi ema edubia si wa emunsia ewo menstrual challenges menstrual disorders nya Ghana hankwa wiasi fanyinam nyina ema wo sa hayi na Ghana de nyame adom ye behu grofa magedro no ama sa ohawo nyina swate sa emansian ehwehwemo kire se baako enyaba ti da bia ya na mbusa me ho ti oba bi wasa sisu a wanwa na enokre wanhwe o mensisi a awo betimi abo sa emansian fibroid ba beto mu yam enokre ema bebre wasa si we su a fibroid o mu yam obi okra wonim this okọ hospital ansana doctor chere se fibroid da yam fi se fibroid enye ya sa emansian ba ko benya miscarriages onyem na asai onyem na asai hwe grofa magedro no se de be ya bibia be fine da bia me ba me kase nyankopon onye nipa bonini se wa ma oba na afi wo san be se no enya abrewa bia so na achi akola na wi da bi eye wa wudiem ene ma problem no grofa magedro no se de be ya be siesi wa wudiem ama bibia ye kama sa emansian ba ko atin kan beti akọ e frɛ no low libido mesra wo hwe grofa magedro no se de be ya be boa ama atinka emre bia agyinagyina so efise atinka ede sa emansian ba ko penya premenopausal symptoms onyam nwie ni nsabu enso emre bia no wonya symptoms a omu a wamadu mpanyi fie so menopause no na o experience bi ni nsatimi editriti arefie kasa tenten
num grow from ayedro no ni nyina o setutwa menses ni ba bibia betwa ye ba na ya be kire o menses no kwan ya fa so a problem ne eba ana ne doduom enti gi number no na ye wi a ya toa enkomo ne so 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Nyankopon ama oba bia hormones ronko akese miensa ye ka hormone ade echim gu nipadua no ma nipa no ye active ti sa hormone no ba ebechi agum amuwabu nsa na watu kusua na uhia be ma sperma odi anyaba sa hormones ye freba ko estrogen progesterone follicle stimulating hormone sa hormone miensan eni kwan se ebia kosuru chen bi eni kwan se ebia ba fom chen bi koyesa ye friend imbalance hormone kese ankikan siani sa hormones miensan betimi ama problem bebre into your body bi wo sa problem yi mu ba kokura to be ka hwe grow from agedro no ansa na dabone na ba anhwe ye be ma awoabo anhwe ye be ma fiber da beto yem ye oba bi wo ho aboso me so aduane ye di aduane ontimi ni bi enu tia doctor for to the ice cream period ntofe drinks go an ono go from agedro no se de be ya mebia obenya wahoto ye fre ba ko premenopausal symptom go from agedro no eno ye di ka ho asem go from agedro no se de be ya bibia be kama your dear friend of premenstrual syndrome ya ka pre na che before and san obenya ne menses no na wotwe ana nenum ama ne bosumi aso no obebɔ ne nsamu biat enye wono emoja na eba na emu ayedu ebeyi ato clot ayese wo no moja na eba wo se enwo se de be ya bibia be ka wo se ni ye fefefe emre ni be tuntumtum no na yare abam ngo fama yedro no se de be ya bibia be kama wo ya sa ba no ngo fama yedro no enye sa edo how kese de bebrɛ your dear friend aminoria ana aminoria obabi ho a emfie du no mu ne nsa emfie num no obaguso emu ne nsa ngo fama yedro no wo de ka wano a mesrew ba bia adru bia no menses ba bedru enye sa ede how ede bebrɛ your dear friend metrorrhagia eno tot ono de ne bosome ne so a esomuko ba akopɛ ana eba ne okira na atwa omu a na asan ba obi ye de na nsa na atwa obi ye de na otwe na atwa obi de na otwe mienu na asan aba obi de agise bosome mienu ansa na aba da bi yensa de yakopɔn ye no bosome bia so hu bosome yanim na otwe ana nenso anrukura o se ye nenum wanya sa no me na che wo ye nya problem go from agedro no se de be ya bibia ebe kama your dear friend dysmenorrhea painful menstruation ya yi pa obekọ no hye dem na yi clot no wo fefe ni na akokọ mo po wo ye hwehwe ye go from agedro no se de be ya be yi free sa o ha we mu yare ya yi pa your dear friend menorrhagia ono de abosome ne so a emma obi wo ha emfie num kra na menses mai e ba so ahintwa obi abosome ne ntwai bosome mienu na oba aguso ye ne menses obi wo ha yese de ne to ambulance moko hospital e de panie ko won ana ye de moja kra kusi ne so ansa na wanya na hoto yare numgo from agedro no se de be ya bibia be fine ye ma me no frɛ ba ko anidane endometriosis yare ye yie pa wa wodie no ho ate ti wo ye o menses na ye sign na chikogu tips no utukosua to ma na asai woni be ma da sperm ko to ma na asai na chisa wo de awo no abo wosu da bia obeti ya obusumi bia obeti pain na ya chen oba o wumpire no wosu awo no nya bi go fama yedo no se de be ya bibia be fine da bia ye ba ye tu enu amanufo se mu amu use contraceptives ebom ho ban no misramu family planning eye na mom ko doctor o mo nkyerɛ se we na ni omoja befa enye sa obewie no ebe sizi o menses obi kra de obi a na awo ni ntimemba onum go fama yedo no bibia be fine we obi a onum sa no a mesrɛ onum go fine ka ho se de be ya mre bia no obehu o menses edim 0244 59 65 32 0244 59 65 32 uhwe TV ni so a grow fine koko da ho ye de yen akasa koko ene ye mo jedro soronko ti wo hono so ani so biu ye adwuma wo agya ho ye adwuma wo wia so a num grow from jedro no wakoma bo periperi onsa no na yo titiriti honam nyina ye oya
obi wo ha o si dura na dwo ntimi na yare ye nua ma menstrual disorders won asem ne ye kan go from agyaduro no unya menses na menses bayi a infections bi e ne ho empompo obobo na epaya abisrem go from agyaduro no obi dware wi a no de afin dwi ne ho yare da bia me ba me kase uye oba ana bema no atenka atia yira turumi ka ko hwe go from agyaduro ko hwe atenka no efise atenka ya de edeyi pa num go from agyaduro no se de be ya bibia be fa ya mre nti je number no na ye nchiro ba bia obenya aduro ni bia to 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby bia eto aduro bia obenya go from agyaduro no say pharmacy herba chemical ye yan kasa so no waka say nam a eton go fan no wo hia ka na tobi na emom say wo won kranman mu amsere ko kan shi drug lane Kings Walk Herba Tinatek Tanabuache Angel Repass Ruta obenya grow from agyaduro ni biato ashama fo nyina ko Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama amasama na herba obenya grow from agyaduro ni biato won san won makona na boache suhum NS Pharmacy won kokwa akọ Hillside ana anti Akobam ko folbia fo nyina mo ko Gapsin Pharmacy achima odan Chumasi Drugstore Tachima abibiduro depo obenya grow from agyaduro ni biato agronasro dro odan kwan no grow fan ho sunwai cap herba moze ana green light wo takwa ana prisia ko o wasa abibiduro fie wo bogo so akọ widi herba takrade fo nyina ko mensa sa no Cape Coast fo ko boachi ansa ana pena mankasim El Social Station obenya grow from agyaduro ni biato wo wi ni ba bisa awrade obenya bi wa obroni ana 1000 pharmacy na wo bisa awrade na ye herba bisa awrade herba the way wo kan na de bisa awrade herba obenya grow fine bi ato I said the way wo kan I said u gina dem na obisa awrade a grow fine bi obisa awrade so obekire o se bisa awrade obi ti obenya grow fine agyaduro bi ato emre bia no grow fine agyaduro no se de be ya bibia be kama se de e kan no Yakopon abo soronko ama hormone soronko a oba so odi gina so ewuba na wan hwe ne sa hormones yi ba kokura ko offer obenya problem ayes electricity no musi ewo griko ene ewo ECG griko for the supply ECG for yi itimre bia ECG for be ko of bia no so be ko ebi okura na transformer na say ECG ni problem emba so atase ebi o so meter no na switch off into so ko na switch o meter on ma no go from agyaduro no say the be ya bibia be fine 0244 59 65 32 0244 59 65 32 na adame be adwuma me hu say grow fine yo dende na me say bring me memories bi as e yesusa no na ka bi Akobam uti ya na ya ade u copy wo mo na we related copy wo mo say a friend say ye bu baby say anuma anso ni ana sa balance woni a so say Akobam no papa o say o ye me father o father wo sanity e na ya Akobam no sentira nti Akobam e na de grow fine abawi ase sanity sentira ti dakro eba ni abekirikire se de sitie eno ti na duro ne be si ye no a enso fom so mu a na ekọ so atase uso mu a na ya Akobam accountant na ya Akobam manager Akobam manager ne no asbe na so enti mo papa na ayeye sa no me say udi nkwala bone sema ti ya be ndi nkwala bone sema chia Akobam enche bia grow fan so the ointment eba wow enti na dro ye pap pay because madam fu bi ton anwamo wo the adum andra me posti ako sasa me posti grow fine no ma comment no o say ya makoto me ensa bom na me start no na say ma me deda na say dey say ni moja age no bre de do wonti me home clap for no so muta na ndadwo to nya grow fine na odura na adwo de da kama okay je number no na ye sorry so
0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 maybe abeka tinka bia that's when ya gia bro so sa matinka atiko no from yedro na tinka ya de edeye pa o mane yira wa hwra de mate sisi pegi de na banti nyame wo ho me nso me de ne beba sisi una tinka ba ne kala ye fe grow fine o ejuma mesra ma pegi nkoje me de ne beba na me hia tinka de aye ma de bi abusiafo ye ko grow fine ase ye na ma me nkai wo se de bia no se me ho be ye fe na me ho aye wa kono na me betena ha na wani age se ya ataade ye fe ene de ya ataade ye fe nipa mienu ene ma mentare hye de ye Africa wa ye pam ye VK fashion line de ye pam bia ye VK fashion line omo wo santaze anti Vic ene ne nkwala no ena dada kwame omo na omo kom ho bom na omo pam ahye me kama nti Africa we bia obeus atade we de ya pam atade we de ya pam no de efri VK fashion line nemom boutique me maami akoto bag o se me koto no wo maami ho kwensabi me se bag no koto e na card nshem card ni 2 omo pegi na kire mu so omo ton fake no efra no okoto card na no akoto fake dia yi ba ko dia shem ba we wo card 2 nyina na na eshem what you say eno no eye the dress code won kwa na obenya ne se ne esitie kama original mpaboa tare nti wo hwa matade ye hyemi a office wear pa chese rubber gina mi a me hyem se media general na munim se no man fa hwa sentem na mama me ko ba bisa ana o yeza ise sofo ma me fata me asofo ani aba me so office fo ani aba me so the dress code ise nyame peso to ne nsafre me na mbe nyame adwuma nyame peso ofre ma me nyame adwuma enti the dress code na share material 0244 874 500 0244 874 500 ofre the dress code once we benya watare wo bag ene wo mpaboa kama e dia ko baby apese odiko na dia di udwuma me pa cho ye ntwa ye home rice sia abranche peso bukwasi a enna mendi mpese mendi be dam na mboa me ade ye de na esi 2019 na me no we na se 5 years mpacho nyi se ni ba e no osibi nkoyi eno ma mi 100 cedis se mi fa nkoto edro na mi ye adwuma nti mi ankasa mi jimi hu di se mi wo a metimi ahwe akwala no nti ma nkoyi nti mi free baby a no onim se mi wo no ena mi ko hide down wo baby foforo nti mi ana mi hwe mi ho anyi se ni nya 6 months ena mi hia na danfo bi anu aka chem se Teresa sai wunyem na mi se ai doji se ko yi nyi se no wan ko yi na mi se no se wa ya de mi be friend anu of friend me nima no se Teresa nyemo no se sa anu oni mi kasa ba wa ma mi skase jiko hospital me ana mi ko hwe mi ho na mi ye adwuma nti mi wo ya ni se mi wo 3 months ansa no wo baaye mi ko yes emu ka nyina me na me chiaye nti akra ni di 3 months na obae na me na teme nchen nti obae na me bom na ma sa akwala we die mi fa no mani papa obeka bia na me na se zo no so abablewa na mi fa no ma no enye hwe na me si yo na mo se e ka na me boy no mi sinsima no ntia na me si yo we die mi ye kla enya de obetimi atia ne nyina na o ma mi 10 million ana o si yo inti 10 million no so wo kwa aba no wo di 10 million aba no see you inti da no okoye no ma ye 1 million ana me see you okoye oje mi ji mami mi ntwa ntro mi ji inti okoye no frame no say every month bia obema me ne akwala no 100 cedis ana me see you every month there 4 weeks no obema 30 days obema 100 cedis ana me see you ba o se mi kwa ye operation no minti mi nya adwuma se first no ewo ma ne o ye format no obae e no se obehwe akwala ne win card e na me di man
afo okoya ofle me o say na danfo biti so menya ho na danfo no kirekire ni mu se manfa ne di anye win card na chese akola ni nyina me fa akola na emma no ena me si ye krobofo ye wa memre nti minyem no wanya minti mi fa odi enya akola no win card ena o si sa fiti danu kon o ma chop money bio me ana mi ko bank akaka na ye di hwe me ho akra no nya 1 year ena oflem no si sa mi mu ade na o ka asem no me mpa ne chop no mi si o so hwe no na wo ko nde o sika hye oboto minti me pa o che se fa o sika ma so mu ade ai na minti me pa na che ena mi si mi kika sa chelen afedi o si we nya hwe na sa be ma ye sa wa me ti dan o se ni 3 million e ma me afedi every month bia no kra nyame ne no ma ye 100 cedis no every month bia no ma ye 100 cedis no nti akola no nya 1.5 e no be ka kire me se mi fa akola na ma no ofri akra e ko ni kru obesa betwem no odi akola na blem no odi ni ko kire ne maame na me si debi na wo kola me wo ye o maame ama onu e bi ama na odi ni ko kire ho mi ni mo busuan ni bia nti se wo ye samma ina me ni kra dia go se wo ye samma se wo ye nipo minim e no se odi ni ko eye na mi brase mi fa na man odi ni ko ampa e be bosses no odi ni bai afri edu Christmas bia no abeje no odi na aba nti mi be yale mi ko yes no mi ana mi force mo ye bibia nti kro no be bie ye e ma mi sa akopam biom sister no na Nsem Akoma 87.9 Hey Nana Bila Owusuaa Akoma mu Nsem na Owusuaa wutie wa Akoma 87.9 ane ye di enkomo ye boye ho modin ase ye benya bema no na ye ne no atwetwe enkomo na ye tie ne side of the story ai na ye hu senia asem no esi etie minyu aba ene de on fa me ointment na mbre mi a de bia mashada oh se me sra de enti emre musei ana opesa nkrovoti me konkonsa midi minyu aba na ho te sei ya me ado me ho ye nene de onwa ye fedudu o za ado kwen me ba ha me ba me no free ha koda o se u free ha kwen me koda sa ene be bia wo koda pa de em se ho fe ne me koda hobi wa na me dada enne me koda hobi wa na me dada ene de sa oh ha ye fedudu bia masane no sa wo ai mpesa no tia ne wasisa asesa ma yi mpesa ne free so ntia ma ye ni nkomo madase I can go into my dear sister no wakotobi sao me hu se ne to ase ho ne ye kama be baba watakra de intaje so mu lodi e de yi ba na mo de aka ho so mo de ba na order yenye sa order na mo ba mo ntimi nyi we ni bi ha se achake mo ntimi twen so mo de ba sister na wakopa bi ato sao se ne to ase ye kama ada wo ya wo hwe ne to ase ana opra o hye ne ma ntia ti wo hu ne to ase na mani akoboso oh me da Kongo instrument and yesram yenu ma pimples aye egumo no muntie ye na yeni nkomo kakra esanse pimples no ha dwene papa sister bia pimples ama nanim nyina ye entokro amna nketenkete eda nanim anano na meka se senye pimples na ase wo bi anim a ga wo fere kura se wo betwi wani ahwe ni mienu kura enso pimples aha no meko cosmetic shop bi na meto soap na meto soap na woman bi de ne ba girl owo senior high school by agora ne pimples on anim na waso wa yesa intimi nko wa bere papa intimi nko nti oba no buza papa ne say o pe creamer e betimi ama pimples na free nanim man bi na na yeton awo shop ho na man no so church no we ye
we cream we ye we be boan to one am ka chensa anti jai akra na apply bia ma uhu nanim say nanim no nko na ne body no enko ti papa njina wa me ka chere nam say da jai nam say mommy jai why misro pimples edro yenton awo cosmetic shop pimples edro se oba cosmetic shop se o pimples edro dia ye be ton bia ma wo danya pimples edro eyenku a ekọ clear ma wa ekọkọ at the end no ebe san ba ba ha no enko misro enye no na mum tumri kafa wani kire eye dan heba emurum odo kwa wusu pe Congo ointment jeme number okona anya bi afre me wa anya bi afre me okoe no konya bi to so to 2 ni so mun konko yusu no mo koye 2 weeks ene enra itwa mu enra ofafun efre me madam wo boa me papa me ba nanimu no ni ayi ni nyina free wo pimples no hu sa pimples wo senka month aso a wo menstruate no na sai kura akora ni mu nyina besai baba ne kokoso baba ne kokoso sei odama se maboa ne papa no kwasem ni pimples aduro yenton ewo cosmetic shop mama yen hye so wa hasei yen nyina ya ye bida me kai pass me senior high school na pimples wo menim na ukọ na cosmetic shop waso ni ebura kokoto ni ama ye bi ebe miemia nya mie mu ndo de besra wani mo ni be kama pa na watwe ama no tuboza esebia wo be kwa akoto but ebeduru baabi no na de asam foforo bro eti pimples edro awie mu ma yan hye ne so se ye nton no cosmetic shop Congo ointment eye pimples adwuma o pimples na egu won fasrasra ye no an yesra Congo ointment mema emani yetu penino efa me kala kitwa no ofa ne papa omo kala omo kra dark skin na Congo ointment ba da ko me ba ham de ne beba Congo ointment ba na me yi ba ako na me de esra no sister wo na abaka so South Africa ne na yesi fom se no ehun ni nyina aye white den search ha aye white ne kala no aye ti se obi oti awom de bia woti awom aye fe ada me call we station Royal TV me de ko munya akra kala FM say Congo na me sra lady bi o no doubt me na busa no so sra nku ben obusa no se Congo ointment o sra Congo ointment enkuna makra ne kala fe because it natural near me natural and I ye said de bia mba ha medical ka say sempo ya sra nko ama ye ready asay no I was say kopem nko ye natural and na ye de akwa defeat ya ba be say no ama ne ko say ko di cosmetic shops for na chi sa de a ene ye pro ye nim ne be say sa ne skin be say sa eti wo pimples ho how bia na pimples ho problem na ade ba ko ne so pimples no ye gu na wodo ebi mu de esoso ebi mo dia won hobi so dia nkete prekese yesa mi ankasa mi ma me fosu ade a ne gu nanim na ye nkete prekese Congo ointment am nanim nyina da kama eti ye besra so oba freye ne ye ni nkomo na ye hwe pimples no a egu no obu onso a ensan bi na obu a ofa ne say pimples but e bia na ye ensan bi na ate egu nanim eti be se wutwa na o freye a wutwa na wo de sende ye ma ye hunu se de esi etie na ya kire kwa ya befa so a obe apply Congo ointment no ya boaw ama wo treat na afri ho ya numbers ne 0204 61 0204 61 ana 0249 01 71 01 0249 01 71 01 frena eni yeni nkomo na yamwa na pimples no a egu anim no ni nyina enfro ye wo pimples bo on my se wodu adolescent it wodu adolescent ndi e den a wo behu saa ne ma na wonim eno eye normal e ba e bia obe menstruate abonsa kakra bi na abegu ho wo wie ya na nanim nyina asada so eno ye natural one only problem bia but pimples are aye stubborn abegu wacha ese wo wanim no na wa frɛ obi pimples nso egu ne bo so ase no kokoso a
wo se pimples na sisi wasa na hono munyina no wasa wa mie ma ho ahyehye tuntuntuntum wo akwa bo se koko e de no ho agem tibi na fafa wo bone so me de bia me se fasra batom be so de besra na ba bia pimples no anasa nsan na guo no na apesa wo de sra wo de tibi sei na fasra wo bo so honom obi de e wo nachi me ni lady bi di nkomo wo sister bi sei opesa no kwachi ye fe na ne kwachi na opesa ye fe nti no wahye da to cream bia ye fe ne de emiamia ne bi no ne konwachi opese ne konwa na aha ne ho akire ho ye fe ti ehon kwa ne ade a wo de ye den esra ho no mo na wo de asra ho no mo ama ehon na hyehye eti meka se ehon na hyehye na meka se ne se anam sa hyehye te se sen te se de ye ne so be na so de be o nam se ne so ne de wo o se ho nam sa ehwa hyehye ye tuntuma na wo se sister onu de ne ye ho nam se ho ne de ye adai ho yo nti na menti ase o se manachi wo no aye to se dame black nemu aye to se watoto salmon no ehho da yeso watoto salmon ne pese mesra wa se wo sa de bia wo ti Congo ointment na eye na ye problem o enye yamfum so da obia pese ne body ye fe ne color ye fe ya cosmetic shops na wo se nko mummu ka no kra che so wo skin ne de enkekun we na ebeboa wo sra o color be ye fe pa eti se enipa no dark skin kra no a o tonkun no a wo so be start se Owusuaa nkun no na ne color abaye fe enipa ne ye kokwa wo sra we ni de ebemo ye kododo but we ni de bemo maintain o color o kokko na wo na me wo Nigeria ni maami bi o ye doctor na mo Nigeria ni maami bi o ye doctor say wakota lata se wo hunu a ne color fe na me ne maami no e ko cosmetic shop bia e wo ahodwoni ko cream ti ye ko ye no na o ka kire woman ne say last me ba ye me nko amesra e na wo se me nyan sra na ko yi cream we de maami me mpe ko no asa me ye ko dodo na me hwe maami no naturally we ye white Igbo alata Igbo ni bi aso o se da bi koko na eba no e too much me koko no edum kakra eti mempe o de cream no okosra timi say any 2 weeks ko de se ni kem no de aba eti wo monye so munni onu ani cream ni bi wo ho no mo a omunya bia e ya omo friend no de ne number e ma wo but eye yanka be ye fe ni aye den ya kwa koto enti eye na nye yemfom so cosmetic shops no wo ko si jiwei e ma problem bia enti wo so wani beje ho se wo to wa wo ti yesraw be bia wo kala na se ya kwa koduru be bia kala no se aye ho se aye na so ben se aye stretch marks no yesi befa Congo ointment the natural one natural product never sra nenyi sa problem ni free ho because akoduru sa mpempen so no wo se akobo ho ka yesi beto we anu susu enkosi aga ebia na okro nya nu ho na ababa wane kan na fe enu sa lead to ho etu beto Congo ointment natural no na wo de srabo se ama o natural color na appear e de ama o efiri wo kono upa betimi akope nkum bi natural de asra woni je hu sa wo to asosra Congo ointment no so a ya ma akwa aba e beje watum ne aboa ama wasra Congo ointment no ya number ne 0249 01 7101 0249 01 7101 0204 61 Fabi aye enku tesha wanem anopane enumre wanem be chikama pa yeah that's it eno no dia asa wo kan no eno vim ne different tipisha wanem ebema wanem achipa yeah that's it pa natural in mokofa Congo ointment e de baye omone e ko maso ye madaroma ye besre se ebotu a na se mo ante ye nka ewo TV no so nua TV so a press conference bi ko so hu behia se ye beyi ana se ye be ko ho no mo aba enti no ye free so amadaroma eya momfa nche yen mo amanya bi anhwe bia no nyambo ochna ye de feedback no ana se repeat enumre from 12 echo repeat no da so nti se unya akwanya na wanya so anhwa ochna ye de feedback no nyame adoma ebe bremo
Any your sister any guswa etwetwe nkomo. Ope production line 0530507849 sembisa bi asembi ha anase oni ewo nkomo didie bi a 0530507849. WhatsApp line nso 0246766060 0246766060. Sani amedi kan matare no efri the dress code ena dani da nyina wo hyeme atare ema me ho fe pa ne number no 0244874500 0244874500 omo okumase patase frɛ wo mo na ema wonsa enka watare baby a opese ukokodi ojuma ebia no. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, my bra. Afternoon. Pacho na wo ho to say. Ani adomo. Christabel papa ne ne twetwe nkomo yi. Pacho na Christabel we he. Owan. Me pacho ai. Ewo mi ho. Owo wo nchen. Me pacho kwan ben na ofa so bedi wo nchen. Kwan ben na ofa so bedi mi nchen. Me pacho ai. Yemba. Okay. Ni mami di ma ni papa no ya. Na owo ni na me hwe no. Okay. Hwe na odu bebe do Christmas time last year December. Na me ko fa no say on be Christmas o mi ho. Na me fa no on ti kasa bia on ti pio on ti brofo pe klobo kasa pe no tie. Na so mi ti klobo kasa. Na me back Christmas after Christmas na me back ra. Na me dini back ra. Pero on the school mi ho. Ke mi sure say akara no on push. Na me de ko na me di back ra. Yo mi nche push. Me pacho ebreben ena obefa Christabel na ye pesa oboye nchiremu kakra every Christabel nyinsemu besisi ewo no. Nchiremu ti se me wone ne maame anamontuo mu ansa nyinsen beba na nyinsen ni mu mpo kopem se Christabel ye wo no awaba bedi wo nchen. What am I say? Yeah, okay. Christabel ni mami ami uno wagra na nani no ayo ngakanga na ni tenibai no data na mi yes power carbon data na yes carbon from head office ewata everything mami wo yes man wo yes matana oyewe na obao one day no peka teme se woni na me so woni no sen okay no mane wo imagine no ofio na me mane ska no ta fuka eko eso manya back ntimede mi ma tin na ni teme di oso manya ho ifena ofa phone be kwa onfa ofanso okasanso ni ntenenka ntimi imagine na ni teme di wa koshe be na ko ana biya na me efe di mechi eko so manya ho ewo bibia o ti wo so manya ni di mechi ba se me ba wu family for precious titabu o aideni dum emona me posini su ewo so manya anta na me hu ntimi ko ni wo ko bisane se onu Teresa no ewan o si woni bibia o opo biko obe two time ena me se woni me hwehwe woni nzu no se awon so ni bibia opo na me so ta me ti taba
Akraba. We were 2019. I mean, we do no Gemma. No friend said, Dan, Nipani Fleming. That I'm going to say a number. For Fleming, no, Dan, you know, whiny, and also your one, your what area. I'm a say, I'm some women number, as I say, and I'll say, question of the exam say, saying you are, make me abekase mi bani akola nani. Ana me say, when you hear no fine. Baba will blow my show me woo. About me woo. Nam bisa ne se wa wo ana no sen wa wo. Na me say wa wo dia meba. Na yo wa na tam ka kredi ban ko. Na me ko. Iko na mwanga sa humi plan ya sema ba. Udia humi ya apani papani wote apani papani ina. Na ko. Adi pia mtete ne ko leta etiwa ba kama Daniel, mami mbisa o se ebra afedie ni nyinsa ni mu nyina wa ehunu no wa nte ne nka owo ye ofre wo na akwala na di be science awo kofie ho ama ebusuafo nyina ani age no akwala no ba be 1 month and a 2 months ansana me ko okay to aso mami na me ko na nana ba ko ana me ko ni Meti ke na wo na mi kon ono ka tene se aba na me se maba no se mi na me wa kula na o se pereza ni mi enu mi hwe na me se o mi hwe no be wi a medical ka chewo na me sa ka chewo ne ni na be se no se an wo e ba na sa dia mi ntia ne temi ni ma hwe ni se ni ni ntia temi na me se yo ma mpopo mi se pampo na me se yo ma Echo every data to every 2019 in Chinese sky. In Chinese sky. And so me every data my way na statisha kolam. Me jeme sa one makoba because of me money ni jalo bano na wata atanga oba kram ni eko ni ho akra eko sha kolam na matata be na oba tu free de ya o na okonya be ma fo ona tu free o data fa no planya be 2 years or so no na ti ya ka na me be fan ko ni film e wo mi mam data oni mi film won oni de ya mi because of all the be ya mi film ti e ti me so fa ko e fa ko no ko no age chi na mi ta film back ombra mi kum ami directly ni kwa ta ombra no buy no be fa akolam omo kwa bo be fa me that kwa kwa water da ya dia chi ansana onini akolam e to asuko na the following day asana mi to back ni mi sha akolam ta asana akolam ko di ni papia ni papa mi awo ana akolam ko di akolam di wono mi bisana se akolam wo anya o se ana mi friend say mi nya kwa nbeta sa no di phone mama akola fufuo ma me so no minimum mi ba ne voice o so ya no di phone mama akola fufuo ata mi na mi de ni se ni kana ma on mi se ni skama no actually no ka chene se akola no oni ni ho enti owo ni papa mi na ho ewo ewo no so ni mo enti ife no di mama ni number di mama afuna mini mama no e kasa uska busunu dia meseni onu ni scam because kana meseni mo akola ni wo bi mu ni seni ma mama na be dia seni ma na ta na December ni dia na be ka chon ta akola na be Christmas so na me ta babra anta no mu di ba no be hwe na e ba no onkus me share ni life ni the we are on no onkus anything I'm back that and the school so console ampa nti kwanya me ne paso ni that any na ni na that ni journey ka me fia any na say ya be 1 month ya last month and also me say
omu beye omu program no wo so manya ho nti ni fast kan ma no ba etono ade na mbiyo ma ama so scan me ni ana o ti o mini bi so a ni say half la me send man no ti na me send scan na me send 500 ya kan 500 ewe chiri anu glabo me ko fa kwala no omo flex me tini ni mama no Teresa nankasa omo flex me ni bi matem mi family omo flex me bi matem ta o police for omo ti ni number bi ama police bona police na police pa flex ni ma chiri mu chiro omo omo si yo ma ti o ya ni fa kwala ne na me ta fra no o school ti ni family e ti o ku school ana mama na o hwe akwala no no su mama no ono mu se sana obeba ka ni le akwala no na me ti omra ekina obeba omba ekina obeba sana onwan kasa ye ya na obai na me direct no kwan sana oba de wo asoma musu de direct no oba yes why wo mema so adwuma na de mi bisa ne se oba no ohun se onko school no tene ma me ho na watua school fees da dawe mi school fees da na oba no wadi mfie sen They the on this 5 years. Me ka se o realize say oba ni nko school no na wadi mfie sen na akaka no nya 5 years na akaka na emu ni nyina wo send na didi sika no ene you know na na didi sika ne de ekeka ho no na maame na acha so wo ba ne ko school nti bia wo canteen fee ye say wo school fees ye say wo jibi da wo ho ebebi onka pasa mu yin na kwampo na den na esi wo ho kwan se nka wo bebisa se ma hwa me send chop money ni ade na akwala no wo nyini ade no onko school wo bisa ho asem da ene de me bisa no asem okay enti no abra ewo musa akwala ne ye wo bade nanso so no o be 5 free ne maame ho no anasa wo ye wa adwen se wo de akwala ne be ko school ewo baby awo no me pa cho nkomo ben anasa nhyeche ebe na ne maame ne kan ye ma wo ti ase ansa wo tu sa agina ye no o mene nkabi mene bon komo bia ewo ni school ko o ko school ni wi ata na wo friend na me se na de tinki media plan e school mo de mi bisane se wa realize say oba no won te brofo won te twi enti ese odi ni ko school one maame ne dwane ho Brother Daniel na wa wo hwe nyame animu a eye say fa wo ho hye ye sister yi mpaboa mu se nka akwala yi ote wo nchen ena ode preko pe abefa akwala na se bia bibi nkoye nti wafa akwala na bra wone wanwe ho no wantu ho anamon a menua be ma enke be ye wode hode ebi plan ye ni papa mi akwa system ka so hode ni wakati ni se fanya me paso akwala na ye ni ba fanya me paso panu no na me si wo onu so mati ba bia ni ya enti we na we nu so no sida bia akwala no me fa nko bi bia ni ye ni na ni se le mo tro mo da bia da bi no problem mi o mo ram o mo di ni ko police Daniel sa otia say your bad time ene ne ba sem ayem hihye wo ho wate ase wa fe ba no se den na o be ya fa ho ekwan be na maame ne be fa so ne ne ba ne be nya nkita hudie so ne wo betena se na mo be ka amanti ase ye adwuma kura so be wo ho ana so be o maame no ho amamo wakonu school ane da chinti a eden wadwe ho se wo betu anamon bi saa fi se maame no wuntimi emma akwala ne wo ho abramami ohun ne basa akwa nti gina ye ben na se eden na wo ya fa ho eno na me family ne ba ana se
ni papa mi ana eba mi oba mi wo ebe hu akola no be hu akola no wan kasa kai se akola we se wasa be fa no di akokra se wo no nse of wakra ku school wan kasa hu bibia se o ku school so ampa se sa dia owa ha ba wan ti ni se membra na mi be hu am so we ni na ye ni fu ni no na ta tu o Never about the room. That time Plampuna in it, Papa Plampuna. And I somebody and energy. And I'm a person of Papa Moon. Because of a Yama trading tsunami, Papa. And my what is that? Actually, Papa, and I'm assuming I'm here, Bempah. Echo Simi Papa. And my sister. And I'm in the solid super Mr. Pine, I tell me, for Matias enti Daniel say da ben na why wadwen say nka woni obe ye busua ene wabusua be hia na mwakasa ama pepepe ye aba na obi enya na sumdwie na abotoye mu nsoso aba ono de me mo see that ade me gwa mu for ekopim August ending adame baba mu August ending. Yeah. Before August ending, a quite ben na maame ne befa so a wo behu ne ba no. Say obeba betimi abesra ne ba no ana holiday bi ne ba no so betimi aba bedi wo no ho no wasan befa wade. A quite ben na maame ne befa so a wo behu ne ba no. Anode na me beche. There be say ano maame ni nim ba bia wote. Ana o se wa block ne nso so. Ma block no. Enti sisi ano kwan ben na obefa so obehu ne ba no. Fi say o bisa no. Bisa no. Ma block na. Ma block ni na we de no flame. O we de no flame na me. Daniel. There is our bisa no. Bisa no. Ah okay, saman. Mediama no ti bisa no. There Yes. Hello. Yes. What's my block you? Now block me. My block you na we de na wo flame. We de na wo flame na e ba e na. Na ben na mo flow. Me say that ben na mo flow. Any last month ending na wo flame. Na say last 2 weeks one flame. Me flow. Dia say na me catch flow. Last 2 weeks one flame say o pese wonya kola mi kasa na me catch o de mi fie. Mimi flow. Na woka. One friend last week. Say me catch flow say. Ye nyina ye wa kopie aban ye nim anokra be dead. Ye nyina ye ho beto ye. Nti wo de kan ye wo beka bia na me so me ho nto me. Wo so ho nto. Why? America ono na enya. Mimi flow. Ne wo kan say me last month ne wo kan say me mo flow. Anya me sister na flow wa. O se wo no po wan fa. Se no flow me say wo wa flow no. Wo say me de wa ba ha no na wa flow ne back. Why me ti den. Wo ti say ya flow say me de wa ba ha no wa flow me sister ba we no flow. Sunday no fa. Na me ma flow da ben. Me flow wa ma me flow wa ye den. Me flow wa ma me be flow wa ye den. Wo flow me phone. Me see, wo see me nko yingu se ma ble ho aye nipa fa ma ble me na kana me teni ma ono ye desika na hospital be kra watua me say ye me see me control say ye me do ba enya say na me pese me kan say me bisa say me pese ye ko me fa umra na waduma say ya na enya say nyina na me kan na wo pese me kan say nyina ne wo be di kla be bo ka mimi duma be say ada mi ye duma wa ku fa lo ni akwala na kasa wo tu wa fa fo ni sa wo woska akwala nu ka wo wi ya waduma so na wo de hwe no akwala na kasa wo tu wo fo say wo woska de hwe ba wo wi ya waduma so na wo de hwe akwala no wo na wo ka chele me fa mi ba blame yo mi wi ada 5 years ni mi for be blame o fa mi ba blame wanko di krono adie bia fa mi ba blame mi wi obi adie da na me say na mi wi na mi ti say ni na wo mi see mi pese mi ba no be di krono die bi fa mi ba blame na wo we ti be ene o wi a blame wo ene say ya ko ni nyina be daddy na say wo be
and I will be bad at all. And I put all by this on the top. Sister. What can we turn away? Can I don't think I'm in one and I don't think I'm in once a month will be a thing that. Now, pay me asema, o pay me basem ye den. O pay me asema, o pay me basem ye den. Me pe obi e ka. La mi mani abi o. O pay me asema, o pay me basem ye den. Na o pay me basem ye den. Na oba no ngwa na. O mi blame you, obi hwe nyisan, na obi aye nipa, na obi abefa. O mi blame you. Fa mi blame. Ahe na wo say wo ni mu a. Ena me farma wo aye nyisen no nyisen wo hwe nyisen na wo ko hwe nipa anye ni eno ntina wo na na tem ntia wo tani le ni awu si mi ko yi no edagetem o kofa ena me se ni awu pesa wo hwe no edagetem wo so menya kofa o fa mi bible me fa mi bible me o mi mpo ha fa mi bible me ni awu si mi ko yi no edagetem enyo nam ni ma dance ni ena wo so wa dance ni ma ni nkyira wo kwan na kofa edagatamu ena wan yi no ene be tika na wo se ni ntua wo Daniel na ya no krese wo ka se wo nkoyi madam bisa me se bisa ja omode ja sama mi na se ma o ka na ye ka sem papa o de ja na sem o jai masem said ya wo Anita Jimmy ma mami ka tell said ya Anita Jimmy ma wa wo ka tell say mun koyi na wa koyi moyi ama ebi mabio no mi manjini sa nti ma de ba ko no gina ho ma me fami bible mi o fami bible mi na won ti mi hwe no ena won ti mi hwe no mi hwenyi sentiment mi ahwe nipa mi hwenyi sen intimate mi ahwe nipa woni Anita no muso muntimi hwenyi sen intimate sen ni ba na moyi 5 million etimi na ye last month one na uka kire last month na utia 50 Ghana 500 mame mi na mi ni share mi ni sen for mi bible mi po ha Anita de no eda ai akosomo munkofa emfa hu eda akosomo eda viaro munkofa enyo no nkwa na ye bida emfa hu una utira kwa wa ye bida da una me ne una ye ena we de me ne ate na me se me nye mini se mini wa ye bia we de me ne ate ena me se me nye fami bible me mo mutrobo no se evo se manya ona school wo pa ba mo mamu ni na when ya school fees ada na obaka bre 1 million 1 month 1 million etimi money paka brefo bla 1 million 1 month no etimi money paka brefo na wa ko school edra he na me so 1 million 1 month etimi money paka brefo 1 million 1 month no that time no dey here na me tell say your school fees into me money bank abrafo fami bible mi o akola na wo 2019 no wo 2019 ene 2 million eno pa na ya de 2019 nyame fa oboni chow fami bible mi mpo ha oni Anita de ne da kosomo via roy mun kofa neza one Daniel mo yiyi nyinsen o mi ni nyinsen bia o oso wa ye bi da mi ni nyinsen bia oso wa ye bi da mi nyinsen bia VR na ye dey hospital na Anita okoyi a ona na eko debi nje de no be ma ne ka che mi Anita na ye kasa Anita no kra ogina ha mi hu so no ni be ma ne ka chele me na se wa no de na mema ekura ya na me bisa se de na hamoa mema ni bi de na hamoa kese mo de mo ex fo bi anya papa na me ex de me di na se magimani so na kura so ye Tuesday me ex na se meko na se pa nya adoa ase potohwe eguso munya ma fofura cha se ma mo ne omote sa mo ka omo ho ase mo na me ex wa ye sei na oba ni mu ade na omu slogan obo be me bi e po be jana na me ex omu ade na me ex wonim kasa na me ex obehunzo owura atwene space da ne hwene so no ka ne ex asema bestie den na ekoso yi den na hamo mema ni bi den na hamo munya tonga fofora
eya munsusun dese dada na konfo boni a watena yarefo ho ama konfo papa abeto no yenyini musa bestie any boys brotherhood nenkasa na mo say abena mame abena enyo omusi oba foforo ho na obe dese dada no ene wo mu ade owia no akobu nkotodwa kopa na cho eno de ba ko bia mani tua no ne space de bia da na ha susubia bia kodu ne kire wo owura me best on de me am bestie wono kra de ya mempe na asamatie owura wo wo hu won wa cheme on oni ha ene ya fankrato ne manen denya owia no akobu nkotodwa kopa na che wo ohuda same woni madam fu bi hihye ho owura timinim de yekoso me ma afela no miwia owura koko yae nti no be fa me bestie se me ye koko nti na ne bestie ye koko mfa koko se why no ayaye mame me fela na mama mate ye bon wa ye shia me mate fa ye ko dwaso mama nsere kakra Owusuaa ye kudwa so ne akwakoton ade kakra na power specialist herbal hospital ena ye kanfo ediama Dr. Owusuaa edio ya wo kire se enipa yenim na nopa ne yenso kanea enhwenenim anajo entiga na hade yenim se ayasabia ba ko a hepatitis B yade no wo moje ho abashobode na yetini se yate power specialist herbal hospital wo mo ene ye ho adwuma enti hepatitis ni grade ni nada free A no ekobi na ekosi na ekodi na betwuma ko E wo mo ye ho adwuma afei liver no ayefati na cha se ayekese bora siataka yade no ha wumpomu no bonsu no sa no yesi afirichi breakage sabem ubehia Dr. Owusuaa dio ya na wodi na aduro ni bi aka mepacha wo kompo no hya wo mena sese titibo Dr. Owusuaa dio ya na ebo wo sa kwan no so enu achi aduro ya heba malames ena mama menya adwuma adana mo ye bi sei enu achi aduro ya heba malames eno so madedia fever eni wuje nobody pain no ebetimi akọ hebatan herbal mixture eno so eboa pan ena afa jirikajiri no eno so sei jirikajiri no ye sei emema no modia etimi aboa pan ema mo bema no emu ayedene mefa chokofuke eno so eboa ama ewo na ete wo so no so etu ede afiri ho na wunya eduro ya hebatonic ne so eno so na eboa ama woni a wo moja no ekofom na afa wontimi enidie no etimi aboa eno no ye yenti ya chopeten ewo herbal ene pharmacy shops ahodo nti ya fo ni kiremu na ekope bi eto ene maame ahonfefo no enkasa ewa ahoman so 024454 4422 0200383831 Grofine Herbal Tonic and Chai and yete womanka edro no wunya bi enom ya ma na moto ne kope binom sanse woni pedua no be yakono ebe ye fine e Grofine Herbal Tonic na eboa said ye yade no asia kosi titru ene ma no ene sie te se ye hia ma no ho ade se menses no edra aya hwe kwan obefa so atoto niema enti bia wa opane boni bi wonu maduro bi menses no entimi ma Grofine Herbal Tonic no betumi vitamin C wo muntiesa yadewa no na esese ni pedua no amoye kama digital herbal clinic wo kumase amakom wo mo be Bank of Africa no entiani mpanimfo enkasa ewo ahoman so 0244596532 0244596532 quick credit ni ho biem bills microcredit ya ka sese no ebi a wakwa koduru ho obi se no amekoye na chese mi hunu se quick fo na ene da so ho no mesra edino na asesa keke every quick no aba bills microcredit yenti wudi wani echemo ho betimi aboawo ama sikasem ho ntotoye de bema no wakwa kotre wudwodie mama asetene mu so ho aharewo agbozo herbal clinic san hahan ene odidi dwuma e wona hweye yenti for typhoid fever no ebra wuju so mu yade obehia no ene mu nsayade bia yede koho sisie no eji se hwehwehwe mema nei munko miemi amama matani mu e wo honom na bibia so enye kama komase ha de
ntem so eno mo ho de wani chemu e wo old insurance junction na wo beto abozo na no mo akasa 0553417752 0553417752 enkran so eye kachiman eno so na bo mu didi juma eni 024175 0282 024175 mepacho Kovi organic tiger nut extra fine powder edine wapani tietie mu no atadusam na yechi ne kama ya noa anasa yechi amana ye muhu fine enti atadwo na wunim se atadwo de ye wi ane etede enti kopede ete wabra wonum Kovi organic tiger nuts extra fine powder edine nie na mre wafo ni betimi aka de mode mre wano mo kwa monka nche wo mo se mo pe atadusam ni bi mesifa gu enum se gele na wo mokomoko ne kakra wunya de ensuo bi asemu enwunu kakra wudi piana ekoyo papa na ebroma nipaduan eye kama carbohydrate protein na hodo na fat ni so ebi wo mu kakra bi a etimi bua pa ma nipadua na eye kama vitamins ni de wunti ye de agumu seve enti ebetimi abo ma nipadua no aye kama wo de wo ji achinya ya kopebi esohwe ena guess ni boys ni wo body mu ewo ho na se de mre wafo no kwanso agya tum no enya asem ketwa enti nkokora na ekura tu dada wo mo ho na ho na gen wunya bi ni sanse na mre wafo ni na ye wo mo ho aduro ama bibia so akodene me pa cho frɛ number yi so na chese empanifo ene won kasa 0200777277 mo eno no eyese wupe information bi e dia fa edro ne ho a ye musti libido no ema ho na tenka no to na ebo se pre Kovi extra tiger nut powder no ena ebo eno so mo frɛ number yi so 0505408862 Asanska University College of Design and Technology wasi ni baba yeden won ko nanimu eti nimde na wo pa kan wo de ne ho na ne wo bi kan bia won so watimi aka bi fa won sesi wo bo sam na djuma mikuranie enu nti na July yi wo mo di admission no ababeto we se gboya mana mo tre ne ko fa forms na wo sutimi ebe students ene maka cho se we fashion designer shiade ni ye sanse adepam ne kaba style na eba no ebi gina hono ma se yirenchin chenso me run about to chese styles a eba no hundodo enti wo hye adwuma no wan hye ya atade no wode ba wode be pa ho enti fu ani chemu ewo Asanska University College of Design and Technology na yen che se de obesi atwitwa ne ma na be designer papa juwa yu no so yema me che ba bia de asomade no ehya ebe fata atade kura wo hya ebe kama maka cho se abawani so pese wo bi adwuma nanso ehunim de no wunya ya Asanska na ebo digital media and communication design wo mo ye ho adwuma ne panifo entokese ewo number yi so 0540124400 ye call Royal Homeopathy Clinic na ya kwa akope apotie maka cho se ebi wo yade na eda wo so no ene wunya ho sika se wo de beko hospital enti na wo mo di promotion eya miensa enti consultation a wo be yesi ye bisa we no eye free eno achi doctor se kwadwonso ebi kura se fa janan bra ye hwemo janim no eno so ye free diagnosis ahodo ye di free nipadua no eye free massage na ahodo nso eye free wo kwa eye 50 Ghana kwadwo card na ju folder na mom hyane nso se edura wo benom no eno de enye free ntu kwa no pekakra e de ahye wata so pegi mu sa amopade yefo no wo kwa 50 Ghana no echi no pedro sika na akona doctor ka kire se pegi yade bi no ya chewa entempa no to waduro ene akire di etimati Monique Junction enwo mo ene penifon kasa ewo ahoma so 02429510050204496212 channel show edwada ko pemmenenda apono no ebiebia omoye adwuma P-Work Natural wo mo da roma na 3P garlic mixture dro no mo de aba adwaman so enu ne se de si ye no enyansam ketwa won se garlic no ye free ye kwansem a enye ye enti na mechi abomu anam de kakra e de afra enkwan so kakra bibian kakra sano na aboa ene 3P garlic mixture se ye de yankwan de ye abomu no utimi se dodo na eka kwansem enti aduro na nkasa wo hia na abo ne guna utimi se aje opa manipadua no afa ne ntoma pa de afra garlic ni nya ya esi ye enti ye de vitamins akeka ho a wonnom kra no obi amenwa wo hunu se garlic aduro no bi enwanom enti kope bi so na ensiese nipadua no ema na bibia so enye kamadani heba misty colena capidank ena afei angelos aduro ni bi ewo ho maka cho se bottle no epai enti uto na wo de esi ye ama
den garlic kokko eda ho a ehye ne so 0248928824 0201000021 Matadai hospital so eboa pa ama wapomuden ho senkaye no ayekama me pacho yafoni echirimo ho na ayasabia ho sensem ne yenhwe enkama wo ba pemfo eho na betimi aboa wo na nyinsem no yadokoro ne fan yade yensa afefa ho aye ne smuchi entumra fie mu wukunu kura menwa wutimi se wajibu feeling wo hospital ho dada Matadai hospital ene betumi aboa wo me pacho yiwani ene ha wo breast ni mu no etoda me yen feeling ohun na ye shomu sa no na ye ne sa se ebia edwa bi aba behye baabi a dokotafo ne boa ema bibia nso eye kama Matadai hospital ebetumi aboa kumase format wedding Santase runabout eno mo wo go filling station no echiri pepepe anese fo na wo mo ho no tu egu wo machi no tinema mani gitro ho sa no a mo hutu na mo ho aba mo no wo de ekone kohwe bi na bibia enye kama 0244088918 yesi beluchi petrol 0244691759 0540171409 na ene Matadai for enkasa na radio sardine radio kona beef radio bibia no Congo ointment na sese radio no mesese wanya to enye nufo na wanim no so stabi enheda nhyen kran ma radio no enkasa Congo ointment ene betumi aboa radio na esi apo abobo apose cheche no Congo ointment e besanimu ama radio no aya kono natural ventures wo ma so ye na adroyi efriba enti bibia eye natural koda ne tono amoamo adodo wo behia bi so de befa ho se de be ya ebeye smooth 0249017101 0204616161 Charistic Ventures and show the Zahara Herbal Product Abedjaman show. Wakanshi drug lane and no ya property herbal pharmacy. Messi chemical for Nini Nata Dwomo Jim. Enti general body pains apostle etcham. Waba one bema monemuno and yema enkoye. Wabadia and Nahotim sa banche da herb wunti mini jehu. Akodanem rana no wabon. Enti one bema ni shampemo was so timid jehu cansem. Emma bema ni huni sawa yejuma. Zahara ni pano ne timiabo was aquine so. Nyade wa hodwa etete wono edoi beboa pa na eyinkeche ewo nipadua mu 0246348334 0248569335 yeko N17 Lounge and Restaurant ayu omodidie no adoso ba besia chia usuntemu ehwe nkwan frata de na hawo bangi sika na wo boa no agu no ha na ebedie koyibi na kodidi wo N17 Lounge and Restaurant na ba besia wo se wunya boy sanse choba ho na de bia wotia wusuntem wachia ni sei ehwe nkwan fa ho frata na na wonsa ho na wotaf woba nyesa we ba cho N17 Lounge and Restaurant bopa ama we didi good na fa unipadua no so aye kama me se air condition bi ebehu suntem mama wo no adwane na ehye kura edi besi ho na adwo wo mo ye adwuma wo ho so ya hye yi o misire mu kakra na customer care nti aya wo to adwane so na wo hyade to so mechi akwan ewo Agric Junction kwada so kwantempone so adwada kopim kwasia do mo ye adwuma 0530668585 0542787278 Good morning herbal mixture anopano eno na ye no mo pa ansani ya breakfast bi e dia hwohwo na ye nipadua no aye kama infections a wo mo gi nipadua no e dia boso no e good morning herbal mixture e na eboa aposo eni aposo a etwetwe siatika yade no osa yade no e hadwene eduane ma ya broi e banso broi menstrual pain in disorder betumi aboa diabetes ne pressure no wo mo nambom enti ya kokope bi kidney no so ni liver no ehun senkaye no eye bibia wo ho enti wo sha doctor 3 days a wadru shebin obema wadru hibia no mpama onipadua no aye kama 0246594117 0246594117 Poza Travel and Tour Company Limited and show essay eye ticket and hun sensem wa ya fabra ebia ba wadwum so free kumase ha na wode wani kire mu ewo nkran eno mo betime twa ticket na ma anampo de nkran ne de wo mpa wo twam akọ enkrofo man show eno so mo ye ho adwuma memo me reserve hotel bi enfama wa eno so mbeye sa adwuma ni nada e de ama ne ahwese akonto na wo kono ho enkyiri bebre entifo ani kire mu ewo Amenase House omo ne Materials Junction no edi enim hwe ewo so amemazi kumase ha eno ye first floor KJT and so first floor krona ewo Barber Shopping Center Morocco adeshiman mu 0205215495 0504255015 and also say 0504256360 Asana
Nana Jemani ni ho ene ya mawie babalawo ni ho wibi nsu ni ho dablo musika asenti omo top na ya pa na maba beka Anita de enim Anita mawie na ho na fa mabulu no Nana bila mate baba yo yes ukọ choba wo abna de pa hwan wo abna de pa no obi simi didi ho o ma cheme yo yes utamayo ndi tua o da bi nam de abaya asem de Nana bila na eka abaya asem de fufu party no fufu party yes wadwuma panti fufu party ndi o se ne ye adwuma yes utamayo atua wuti choba bi nso a ho de nam ne kura ka minyi photo no nkyere o enye me sa wo se menya boy o hu ni se enye wa ware na wanya boy ene meka na sa me won pena sa wo garden sa me ko wa siti ochia no ay rade Nana bila obe yari enko yo obani yari enbe ko na ache on obani num na duro no oh ay rade Nana bila mami sisi be ma ne say August ending o se na say Nse nu se de ade kita no ne wa woje de kita ne wa hoode ntino me hu ne se sa nsensem no ne ayampia na ototo ne emmoa nse wa de ne hia wo ti ayampia ne de nka emmoa wate ase nse o se August ending ubenya abotre ana de adefe bekọ ko hu baabi obanete otimi ka kire yesa ai obefa akola ne ka ya me anti ye kikan ye wo se 1 month woni problem am wo ho na asa ora ho ntimpese meka akire senka akola iko ye na wa ma biem ne ekokun ne sabia unze nka wode wo ba ma se enkoku no eye den na wode wo ba wo som wo bo ede soma say na wo kompon obi ade ye obi ba hwe ntesa wa wo hwa wa de o maame nwia ne maame nse enti ono ne nam kwa ho kra de wo betwa kwan mu na mfa ne ho saa se ye ono ane de aka abo obe ya enu owu ya na ne namu bu ye okoye na obi hyimu no wo ba na yira obi akoku no akoton na nka ba ye den eden ya na wo ya wa wo ntimi mfa oba enko hu saa ha ne ye de me be ba na wo de suma eno ne problem am wo ho bebia media akola no suma koye no enye ho no mu akola ne tisisi a o akoye se omu kodi Christmas no wo omu village ode ne koma be ma no amana kodi Christmas no se holiday no why na de ne koye menua den na unua be ma na de ne ko na bebia omu ko no mi kwa mintimi samma unua de ko be san ba onu kra wa ma endina o kona wa ma eno no sombo chen wo ba no how chen so be waste 24 hours e dia ahwa oba na 48 hours mpo hu ba bia wo ba wo epi enfum so no so be free wonim ba bia be ma ne timpo ewiase aye hu wonim ba bia be ma ne timpo obi a wonyem no so wonkoyi koyi wanyi afedi akwala ne mu a wo be fa na akwa minim se wote ha wote ha ansa waja obem ede nko a na wo ye wanya ntwida foforo wanya kunu foforo ndi wo mpese obeja wo papa ya brem okay em say kakra me pese me kana say nanka ewo senko ba no oma be ma no ebe fie na obeje akwala no ewo efie so atiase oba fie di a abusua no betima ma no instruction say bet odene soma ye de na eho no enkoyi na sakra no kra ya de so ama so na me hunu se me pese me bisa asem yi kakra be ma no osemanti bia woyi 1 million aye 100 Ghana cedis me pacho mu benyo oba bi sa ama me ana o mani abreu opo ba obema no 100 Ghana cedis one ne besa anye week month
na everyday bi akra sika na wo mo say di be ma na nkasa oyale na dwen no ekoyi ono no otimi tena sibie na no ekasa wa fidi kasie so say oma oba na 100 Ghana cedis every month wo be men oba no kra no time wonyem no oso wonkono nkoyi akwala no ntum okoyi akwala no tugu ya anka se ubenya akwala no bi okay bible say ene ensa ehwie moja edibimugu oba ne hunu se akwala na oda ne yem no emfomso obi ani ne ho enti obe keep akwala no afi ne wa keep akwala na wani abere wa be fa akwala no nso a wasa block oba ya ompeso obefrew brofo de what your fees 1 million no eno ya de te brofo ze be manankasa mi hunu se nkoyi mi hunu se spiritual no am se ya won ni tribo form or spiritual and physical deliverance because obey ya show obey wa sha akwalai tama onyem edi abisi sabri wa yusu adefedefesem aba be fa akwala no ohia akwala no a wasa blocking the number just me hunu se oye kromfo ankasa oye criminal serious because ade a oye ne enkoyi so oba na ono anyinsen oba na wate yaw ewo ne yem no obeden obai kurada ontimi na so se be ye nyina no ye kra ye mema edu tembi ne se ye ma bi face problem a enakra ye ntimi na just be ma chese father spirit and father honhom entinimu so na wa befa obi ba watu wadwen mu e wose kwan bia so no yetime ne be ma na ye den ehia ewufia ha na obekire senti a wa befa akola no chirichiri mu ye na afi ye hunu de yesese ye na wose akola no so otimi okone papa nchen ko di na kakra no aba oba na nchen no aba be di na kakra because nye nipa ba akofo oba ntino mse kakra me pesa me kan na eye sister na enra na japima ye ne nan no amse me kofi ana dwono man hye danda me bo no ho mpa ye pa na wiase ade bia wo na chiwade awrade a kire me ne de me mfa metudwa ama obi mfa nkoye adwuma entino nipa ye na hye na nsa no se okọ na se bia 1 month so no anhuno hwea omra ye be prove nyankopon tumi e de a kire no nyame nipa wutie me na ate me ni me din e de reverence ya Upper Life me da sorry and in the Great Light Worship Center no awrade ya domo a se de metena se ena no pay no o chena no panso metena se e Kumasi airport runabout udru ho na o frame me number ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 on se me ho ene ba bia so obi ade bi yera na wachinia na de kra yera no wunhunu a oba me ho metimi kire oba bia wo okay me ho ene ba bia obra so se wo ware nesa ware ne kwan esi emu atoa awrade timi fa me so ma ware emu ato me bie ma me ho ene ba bia se wo ye adwuma bi nesa adwuma wo ye ne enkoya oba metimi kire wo adwuma wo ya ebeboa etime hwe wanim ochena anopa nyamini pa wuti mo temene medin the reverence ya Upper Life me da se mama brem yo oba ya ha ene de ye hie oba ne be ma ni nyina adwene na tinskele enkoyi me de onyim se masem me kanewu amini ada jam de twitwitwi nsem oba ne be ma ni nyina wo mo ya at fault big fault pa okay free say woba ne ton ho fo e ma be ma no because be ma betimi aye bold abegina nipem say me meniska san as 1 million e todyen but oba ne so giyo okay sa wotimi kan no kra ho nipa ya etoda bia ye kan no kra asamba kan no kra wo kan no kra ya but yenwu adenti no ma minua ba no 1 million no ogeye for 1 month 1 million
for 1 month na petrol kura car ye de demu woman petrol 1 million ya hwe baby odoko mama say oh no ntwika go nka wa che ye pon ye koto yi we 1 million sesamba na wutimi je for 1 month e wo say busua one wo ye no anya de papa bi ankyerɛw ye nso so ne so ye ka no kura mani hu ebi kura won si so mfa wo baby ketepa enhye ne da enti wo ye bi na ahwe enti one ne ba ye ne ka no kura kyense krache we entimi nya hwe mane mfa na de enko pri wachi o pri na chi no oba bie mu a o de papa ebeba ono anam wiase no so o drive a 1 million enne de na eye amount drive kura no mo gobe kura de na eye ena say so oba ya kofa ni kunu be ma no so akofo oba enti ama asam ne kana ye bibibia ewo ho odi akola na ekwa a wode beko free say na dwenya ne say o ma be ma bi nkotan ne be ni sa nete obi anim sa ade ani wo no wo hwe so yie enti ohia ne ba so ono anani be den ebe ko ne ho ene no kreso so obai so de ne ko na ware ase a ebetia ba se be ma no so ntinani enhwe ne ba no ene mema aba mo hwe aba no ma tete no na ne ye papa ne ye maame mo o hwehwe aba no ma ene ye ba ne etiri mu oden obehwe ono nko ane de wo kura wudi agre na makola ne so kwa ware etimi ye den egu free ho so na batan a wachima wo kasa hwebra wa bre wonyi nsem wontwane ni amehyew ene nyame akura mu nkakra na da bi adu no so obeje akola na watena se di asoma se yemfa nkoma no ni ahyehye ho ne yebefa aba akoye sacrifice se ne nka wo ba no ntene nka biemu nyame kura no na se wate be ma ne nka no woka akola ne ho asem so na nsese o makwan ma onua di akire wona wachema wo no he wonyem patampe but uwie no sa na mate wonyim bia ono obeko enye ono nko be ma bebre wonya nyempe no won seke be fie wono obeko am anya anya de abeyi akola na gu but ugya ye na wudi nyame asmechi awo akola no ohun do akola no afi ohia ne ba so ono abehwe na de o ma mfa ne nko wa ware ase but wona ape na aba ne sa no kra ye ba ako me sister ne pe na aba ne sa sa wa fa akola na nkoma wo mo no ka se bra mabusuafo ho na nke kane ade ade wo boy ne yenye na busua nya nhira akola na mfa ne ma ne nko but wa anya sa won ko a wotena ase na asa ade ne soma ase yemfa ne nkoma be ma no afi na se wusu hi akola no wo be den no waje akola no ba ya wo be den ene waje akola no wa na ade ne ma no wa mefa no wa wo pem na wo den ne ma ne ko ya bra wunim ba bi ote so you very fine ne saka ne ba sa na asem ne kire yes ne ba no ohia no but nka ma o ka say ohia akola no na wa ne wo mpufiefo atena se no wo se wo da abusuam se wo ne ni party no am na ehu se obi gina wachi a da bia akwase abuo nko because onim se wo ni kamafo obi a ni kamafo so de pe bia na ye de ye wo tie nua be ma no onwene ho no mu ntena sinchia ne ehu de ebe ya akwala no no mfa ni sika ma no no abre ye da se mama ajua ya brem mama nka asem we ma ne mema nyina ye ma ya adwene nyini e wo relationship mu se ye mpena twe ya se ya wawe egua ensem bi wo ho ani kwan se ba bontene me de bia meka a secret is best left untold. In sembi wo hono mo a eni kwan se eba bontene. Me nua imi eba wo montamo. Aso se be ma no ye kromfo a. Ena nko ka so obeye wo ade anka nne nka beka so ye kromfo. Kronui mo twempere no bi na wo de ma wo. Me ye so se mo twempere na onkyere wo kom. Eye nyinsei na bai na okere wo kom. Enye me nua yi nko a na meka. Aye yesu ene ye ban emani meme nyina be matimi se kire ne totena konwa so ka ne ex ana se one wo beda hwensema wo kafa ne yiri ho kire ababa wei enne woni waja wonim de wode wo so de ekọ enti meka ye nua mema ne ye nua ma yi nyinara se ya ware se ye mpenatwe egu nsem bi wo hono mo a ensem fata se beba abonten se ye nua be ya nkwan kokasa asem na nkwan kasa me ye kromfo a na me wia de brew ya ma memfa nu nsi honom ye nua bei nyame anim obi anyensem mu wabre
ose be ma ne baby a wo fa again e ho an wo sa de na kwakosi baby a wo fa na hyase no e ho an wo de na kwakwa wie no onyense ye no wanfi wo wanko ho abusuani bia wo fremu a na wo wo ye na watete wo ba na wanya 5 years anka wo betimi asoma no no afei na wo de ne kwakwa hwe ne papa na afei na wo de ne kwakwa ma ne papa ana e kamia ko ese okase ko yitugu no afei na wonu hu se wo akola na ba wiase 5 years de nka yanka wo dane ni pa wie na watimi abo hu so aton wasase awo akola ma nya 5 years a yesa de ne ko hwe ne papa sesen na wanya kwabrane no obe na me mane ska na me mane 100 cedis na wodo afuo na wodu abro na so wan spira abro na timbada ne assist timbada ne abro am ya de ye banku wo ye okay sa 100 cedis wo maniska na 100 cedis na wontia school fees no obeso ide no wate brofo wutiri kwa yeso wate krobo wutiri kwa yeso wate ko se koda ne mum ya e wo se koda ne mum because akola wontia ne fees wo se ne 100 cedis a e diaper ska e de ye nue be wa man se relax o ma no banku na ne bro kra ye to ne se roba ye to ne sen na nka obai ko ya amafo ma bi o mo mudi se relax enim simosa ne na sefo a ka ba ye ne den 100 cedis o de pe bro fa ma nothing e wo se nka oba ne dani mum aka be gina se me maniska na wo ko fa akona na wan ko hwe na busu afa akwa fa no wo fa ne fofofo se sen is it because of say ye nua no onni kama fo nti ana awose bema no obane yetena se na ye hwe nipa ba ko fo nwo ba eno de me nsoso so eye den ye de akora na kine boba hwe ne papa nemu kwan paso mumiam na modi mu nsamfo na eba bam akora de ndi kwan se ma na ho che no sise wo mpesa akoda ebe hu ne maame no na wo so hu ne papa wu mama wo wan hwe nyense na ahyase no wo baba be peba na sa ne peba na kokwa yitugu yanka abaye ne den ema ma menya ma adwen se because so obaba ko no wuye ntina ama na ni di we yachi na nka wezu ko yitugu yanka abaye ne den ena wo na mo so wo yaja de na ma wo yaja me manska how many years 100 cedis we did 6 months now be man 100 cedis to aso be 6 months no which is 600 Ghana cedis eno na timma ni pedi 5 years emema binya sedi wo krom ha pa emema binya sedi na kame akwa yese mudia ne se mo ya mema de se mo ha mu na mo de jonso no eno kwa de che se mo ya mema obi wo sa na omuti onye we nko a o obe wa so onhweba o kine bi no ya na me banie owu ana enkolansa baba ye na yiye kakraka na se me maduo me ye mbapa wo hu kan se no ka meka gu akora ne tim no ge na asem ye me mobo nyense akwande so na miase ya wo ye nipa obanyem ni bra wo bebre obi tim ko gina jana hu no wo hwia eya de pank ya tene ho kwa siesi baabi se jana da ya de pa enka de bia ya nka tene ho ena nya da mafo de bia de hyedema first baabi na jana wo bia ya kwa tentene enso no obi de na foko gina wo hwia jana nkom eya de pa insu atonu sa ade bi no na wase no de gu nanum aden oye bodamfo ba eye de akola ne chese wonye no woye na oba be bra kwa wosoa na de 600 Ghana cedis e de abase eye me ba menene na awo e na mabeje me ba bra ye sedi awose ekone kwotena se nyehwe kwan ye befa so a ye beje sisa ne ba anase omun co-parent se ne brofo a e wo so na na co-parent ai se no so moye no eni kwan se oja akora ne fini ma me okra because papa je ni wonti memfa course mbo umbilical cord na ye chama me afi ma no ye no the way we hit ni nya botre me do fa course nti tenase we wi a wo de wa no besi we hit nti me slow down mema spatu so mbebo Membio Mike 0243114497 0243114497 0322498035 0322498035 Nyabotre. Now this is you are taking it too personal. Good afternoon. Good afternoon. Good evening, baby. I can say free me dofo. We patch friend Ernest. We can say free ekufum. Ernest yanko. Na me ni krepa ni ejle na ni bi ho o gre enti so bema ayi se wa hwe wa to asase wa to wa hwe ko awo ama ba ni na dusi to ba na ni kra na ni fare na ni se e na kra na se ni ye bo na ho asa do na am na ni se pa no ye fare ko ma no
About the idea of where I found no. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good morning, good afternoon. I should be in Nigeria, young call. A baby contractor, Papa, which you know, if you could have it, a bunch of ties, no son, Nigeria, how to Chicago. No better, if I quite time for one here, any type of birth in James. Maybe a much for them, and I said in progress. I took a bonus and some to me, Shemo, Muda. Look at them myself, should be another new baby, so he will make them. I said, what you want to do about you, plan on the Kadisama, a man and put the different. And not to permission, I said, I am a full comedy. This upper month is not just a chance, I'm a share guy. Now, maybe 5 years more after that, you want to say, it means good at media glow. You must watch about the so that you can have young Kata, Miss Reno. So that's your idea. On the phone, now me, no more have a phone, but that's it. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Bacho Dino baby, I can free. Hey, Auntie Maggie. Now what to say? Mama Yanko. The party will buy. Mama. Yeah, I go. When it's so cool, and then we are my agreement. About one. Okay, seven one again in Banaman. If you know that Abamco. If you make sure that man, what's up, and Rambo, no one can watch the number. Money in the money. The money in the corner, and walking up on Pura. One also send me, that man walk over your planet. Yabayana Sapa, Yabayana Sapa. Now 1 million, the NSA saying. Aye, Asibako. I know one quote, when I do so. And Dimagini, Auntie Magia does say, Mrs. Sam, no one no. Or fan no so on chen kwalade TF mine secondary school no tie no teacher ni be no fan so on chen de banade. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, ma'am. Bacho Dini baby, I can say for about Bacho, see, money. Eh, see, Connie. Abana, one, Boba Qualana to mammy. I'll see a banning. Obana, nepe, and I win Naba. Our law for one and all prison. I wouldn't answer with this other year, over baby at Wasso. You don't imagine me to a ban on one at Penaba. Come in, our man. Bẹ́ẹ̀kùn pàǹkà abẹ́wù ṣèjà ọ̀hún ẹ̀dá máa sọ. Yàda sí nǹkan abẹ́wù ṣèjà ọ̀hún abẹ́wù sì tiẹ̀ ẹni àyẹ̀dẹ̀. Mese bẹ́ẹ̀ma no TF mine secondary school na ọ̀tẹ̀yẹ no ọ̀fà teacher ni bi wọ̀ hɔ sɛ nka wɔnkyɛn ne ba na adeɛ anaa wɔn afa teacher ni de mɛma ne expect sɛ ne ba ne bɛte borɔfo ayɛ mɛma ni bi su ne yɛ ban yɛn hwɛ nyinsɛn but yɛbɛwo asɛm ba me wo ba enso no wontu ya kapre omunya se suban no na se medi ne ho yawo ba kwan bi e befa so wo se agya akoda no ma no ye begya akoda na ma no eni kwa so wo be ma no hokrampo opa oba na ma ne woni ma me honom boso me su asen ne chop money bra ye betim di akoda na 100 cedis se ma me wonim scam tina no wo ye ne sa onim scam 100 cedis enka ne tete 1 million na mama de bi o ma 100 cedis akoto wa cho ni status ni papa sofo o de 13 cedis pe na eba 100 Ghana cedis de ye bepa na ma papa sofo enne kumase ha sei oba Bempah na wo no ma mama mi misa papa sofo se na ni je sister hu ani engu na ware mfa na ma papa sofo 100 cedis papa wani je hu yana mempema wo mpese ma awo o mo ma wo no oh there would it me we at times no sa kwala wo mu a obu okra na ye mistake na akotea no a na adane problem binom but dia me pesa me kana say Bempah oba fie ye twa 10 million kra ma 1000 Ghana cedis kra wanya na wankasa mu utime hwa wo ho wa akohwa akola school otime hwa no ho sa mema no mo de car key na point na mo is serious and it's shaking so
na opese wo fa kwan bi so a ewi akwala yi ade free no ho adendia yanko adwoa beti ho yanko adwoa beti ho ebusia for reverend see a pa life na atin nka no twoba asofu gina machi denden de on na ye producer Nana Villa Kantanka na producer ote Queen Sabi the brother Vankanka ujina me so se me fie bosum sei ote adwa fati Peggy fire woman ote ne nka me Facebook no Beluchi Rasta ho fe ono ene de me koyo ne nana ya o ene chinchim fidie no ema choba asofo na Nabila Kantanka yemi producer Spatus kwadwo sa kodie enso so midi de nana ya Owusuaa Bempah nyame adom a ochina ye behia makra mo